Alhamdulillah semua hadir, ya, semua hadir. Jadi semua hadir luar biasa, ya. Jadi tidak usah ada yang diragukan lagi. Kesehatan milik kita, tapi Allah Tuhan yang Maha Kuasa yang memberi kita kesehatan. Amin. Jadi saya nggak perlu lagi menjelaskan apa itu new normal, apa itu jaga jarak, nggak perlu. Jadi dari ketua FKUB, dari Pak Kapolsek, dari Pak Dan Ramil, barusan saja teman saya dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi yang memang banyak pasien di sana kemarin-kemarin, sekarang mah kalau nggak salah cuman ada 7 apa 13. Ya. Jadi luar biasa tanggapan dari Girsang ini. Beliau punya gedung, beliau mau punya duit, tapi tidak begitu saja mau ngambil masanya untuk cari duit. Tapi beliau sosialisasikan dulu kepada masyarakat yang akan menggunakan gedung ini agar protokol kesehatan senantiasa dijaga, ya. Dan doa kita semua, semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa segera angkat yang namanya COVID-19 dari muka bumi ini. Amin. Ya. Doa kita di rumah, doa kita di masjid, doa kita di gereja, semua mintanya diangkat semua virus ini dari muka bumi. Karena antara pemerintah, para pelaku usaha butuh kelangsungan hidup, ya. Butuh usahanya bergerak kembali agar tidak ada lagi pengangguran-pengangguran yang ada di Indonesia, wabil khusus di Kota Bekasi. Jadi saya atas nama pemerintah Kota Bekasi sangat apresiasi sekali dengan pimpinan Girsang gedung ini yang telah memberikan sosialisasi kepada jamaatnya, kepada warga yang akan menggunakan gedung ini dengan berbagai adat. Tidak hanya adat Batak, adat Sunda, adat Jawa, adat apa saja bisa diselenggarakan di gedung ini. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, hari ini sudah mendapatkan banyak hal tentang protokol kesehatan dalam tatanan hidup kita sehari-hari. Dari mulai lingkungan keluarga, lingkungan RT, lingkungan RW, kelurahan, kecamatan sampai kota tempat tinggal kita. Bapak Ibu sudah paham? Apalagi di sini mungkin ada yang sudah dokter, ada yang bidan dan lain sebagainya yang sudah paham betul akan protokol kesehatan, akan menjaga dirinya sendiri, keluarga dan lingkungannya. Jadi saya pesan Bapak Ibu yang ada di wilayahnya di luar Jatiasi, yang ada di sini, itu kami selalu berpesan, taati aturan yang ada di RT sama RW. Pergerakan orang yang tahu RT sama RW. Camat jauh, lurah agak jauh. Makanya Bapak Ibu begitu ada di rumah, aturan yang ada disampaikan oleh RT RW-nya taati. Karena RT RW adalah kepanjangan tangan pemerintah Kota Bekasi, ya, untuk menyampaikan berbagai macam hal demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kota Bekasi. Jadi sekali lagi panitia penyelenggara, Bapak terima kasih. Semoga ini akan menjadikan contoh kepada gedung-gedung yang akan membuka resepsi pernikahan apa saja, akan menggunakan gedung ini tetap menggunakan protokoler kesehatan. Pak Wali Kota sudah berbicara apa yang disampaikan oleh Ketua FKUB di depan media massa, 1000 jadi 500, 500 jadi 250, ya. Tapi tetap terselenggara dengan baik, ya. Gak ada yang mau sakit, gak ada. Habis pesta sakit gak ada. Tapi kita doanya semua sama Tuhan yang Maha Kuasa agar acaranya berjalan lancar, baik tuan rumah maupun tamunya semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Jadi terima kasih sekali lagi Bapak Ibu hadirin sekalian, apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu penceramah tadi di depan, semoga ditaati dengan baik untuk kesehatan kita, diri sendiri dan keluarga, serta masyarakat Kecamatan Jatiasi, Kota Bekasi. Ya. Sekali atas nama pemerintah juga aturkan terima kasih. Terus Bu Nina, Bapak siapa Pak? Pak Simon. Padahal udah kenal lama waktu saya di Jakastia. Saya pernah jadi lurah Jakastia, Pak Simon sering berhubungan juga ya, berkomunikasi, tapi lupa lagi maklum. Jadi tukang pelayan masyarakat jadi lupa kadang-kadang ya. Pak Simon terima kasih ya, sukses terus. Berkah usahanya, masyarakatnya juga yang menggunakan gunung ini semua dalam keadaan sehat. Amin.
Saya rasa itu saja karena sudah banyak ceramah, sudah banyak hal yang tentang new normal ya. Jadi masyarakat butuh pemerintah, pemerintah butuh masyarakat. Mari bersama-sama antara masyarakat dengan pemerintah untuk berusaha untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kota Bekasi, wabil khusus Kecamatan Jatiasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih kepada Ibu Lurah, Ibu Haja Mariana SE MSI, dukungan yang luar biasa. Sambutan yang terakhir kami berikan dengan hormat kepada Lurah Jatiasi Bapak Dedi Suhadi ST. Kami persilakan dari kelurahan atau mewakili dari RT. Udah dari camat semua. Dari RT, Pak RT. Ya, sekalian. Baik. Terima kasih. Demikian kata sambutan yang telah diberikan dari pemerintah setempat. Baik Bapak Ibu sekalian, percayalah Bapak Ibu, kalau orang Batak itu nggak susah diatur, sangat gampang, karena udah terbiasa ngatur. Jadi untuk diatur pun sangat gampang, ya. Jadi perlu saya tambahkan dikit lagi. Untuk undangan di gedung ini, kita maksimalkan sekitar 520 orang. Normalnya 1.200. Jadi kita maksimalkan 520 orang. Kalau ini meja di sini saat ini kita laksanakan di sini, nanti kalau adatnya bisa lagi maju ke sini. Jadi agak longgar ke depan. Untuk pengantin, ini meja. Jaraknya, memang orang Batak itu tiada hidup tanpa musik. Dari kelahiran sampai kematian memang ada musik. Jadi hidupnya memang musik. Kalau salaman biasanya maju ke depan. Jadi ini hanya say hello dengan jarak meja. Kalau pengantin dan keluarga di belakang, kita dibatasin dengan meja ini, sambil jalan musik, kita sambil manortor, tetap manortor. Memang orang Batak nggak bisa nggak manortor. Tapi tidak berhadapan-hadapan lagi dengan dekat, tidak ada lagi salaman. Itulah salamnya, salam manortor itu sambil jalan di depan dari sini semua. Jadi tidak ada yang berdekatan. Jadi yang biasanya juga di depan bisa 5 pasang kursi, ada biasanya 20, ini hanya 3 pasang. Jaraknya memang sangat jauh. Jadi sebentar lagi kita akan mengadakan simulasi kepada Bapak Ibu. Kami persilakan boleh tetap di sini. Nanti sampai kita juga makan siang bersama, boleh menyaksikan sebentar acara adat acara formalnya adalah kurang lebih setengah jam. Baru nanti makan siang, nanti yang selanjutnya bisa kami teruskan kalau Bapak Ibu nanti akan pulang duluan. Baik, acara ini diselenggarakan Gedung Geraha Gersang. Ada ownernya Bapak Simon, bekerja sama dengan semua vendor yang ada di Gedung Geraha Gersang dan Lestari. Gedung catering adat, ada Rumerus Catering, Sigaol Catering, Cindy Catering, Tapanuli Catering, Natale Catering, Chandra Hendra Catering, dan Aik Mual Catering. Ada juga catering nasional, Dewana Catering, Langgeng Catering, Alisa Catering, Kemora Catering, dan Evela Catering. Dan makanan kita pada saat ini semua dipersiapkan vendor catering yang ada di gedung ini. Tepuk tangan dulu buat vendor kita catering. Untuk vendor musik, di sini ada semua di tengah-tengah kita untuk membantu kita simulasi ini. Ada Bijas Musik, ada juga Tusi Cantik, dan juga Pak Muslim ada semua. Ada Toba Kasih Musik. Iya. Ada Arta Musik, didukung dengan soundman kita yang handal. Ada Joseph, ada Erik juga. Fotografer yang diabadikan di tempat ini semua, ada Aaron Foto. Dengan dekorasi yang sangat indah, adalah Abadi Dekorasi.
Inilah kerjasama semua para vendor untuk membantu kita acara simulasi kita pada saat ini. Panitia akan kita mulai acara, nanti Bapak Ibu mungkin nanti bisa dipersilakan tempatnya karena langsung dari bisa langsung melihat ke sini semua Bapak Ibu. Ya. Sambil makan duluan juga di atas boleh karena nanti tempat untuk lima hula-hula nanti akan lewat dari sini. Ya. Silakan Bapak Ibu, kalau duluan buat dari atas boleh di bawah juga. Silakan Bapak Ibu boleh di atas mengambil tempat. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian dari pemerintah setempat. Kami persilakan mengambil tempat di atas dan mungkin boleh makan duluan. Jadi songonima amanami inanami dison lengkap dosudi acara simulasion Raja Parhata kedua belah pihak. Mungkin suku-suku do rohani undangan nami waru simulasi, isi pengantinna, isi Raja Parhata. Jadi gua ada simulasi, tetap dobai nota songon pesta adati. Omah hitam apa contoh pestai dengan jumlah nanti sekian, alai memang dang pola anon songon uduk de pestai, adong menetap atau rui. Jadi dengan hasil kesepakatan adong do lembaga ni adat Batak, tak jadi dengan masuk ke new normal. Molotong dengan sarupai normal luar nih dan ini normal be. Jadi adong na diorui. Jadi molotong adong pen dung merdalan dan non simulasion boy ma marsisukunan akan hurang tu adong do perwakilan Raja Parhata kedua belah pihak. Alai na pasti untuk memfinalisasi adat Batak adalah tergantung marga masing-masing kesepakatan dot Raja Parhata. On holan acuan don. Songon dison marga Tabunan, marga Utara Barat dan gabe paksaonot songon do Tuhan Muda dan songoni. Alai holan acuan do sebetulnya. Alai di new normalon tau upayakan mungkin ulosi nah normalnya adong 10 sada ada pada sadadon boy pitu. Yang penting bolong di kita ada Batak alai suwi dia pang naopat ngajelas besudi. Songon nahudul di gijang biasanya adong onom pitu. Alai di new normalon yang penting ngadisi pamarai. Ngadisi si manggokon. Jadi mulai ulada ngamai wakili be akan nahudul dari gijang dalam rangka new normal. Jadi mudah-mudahan menodong normal sudah mulai kita mus kembali mungkin lebih dipersimpel. Nah biasanya marhata sinamut satu ngajom mungkin buah baru terjadi 20 menit tanpa menghilangkan makna kalau mengurangi do atar songonima nalala. Jadi asata mulai ma ulauta acara adat simulasi pertikianope hupasata mima tu protokol nami do Raja Parhata ada orang satu Raja Parhata protokol majolo untuk saat on dimain simulasion ulaon taruhon jual ulau taro jual di parana kulaon. Dan mungkin pola bainot tamolo alam jual songonon taro jual alat tabai ma ulaon taruh jual. Tersongoni ma pertikianon hubasata mima tu protokol lame kedua belah pihak. Mau lihat deh? Jadi saya tahu seperti naik adong persyaratan asa unang adong penumpukan anon di lobi di luar molodong udah ngata nggak boleh langsung masuk hula-hula boleh langsung masuk orang terjadi penumpukan di lobi jadi molo manomu hula-hula be dan polek kosal luar be nggak boleh siap kolan san hudulan nai di gora sanon hula-hula jong-jong masih dah mulai san persitonganon ima jawab untuk sementara jadi
anon unang bertumpuk di luar akan naro bui langsung masuk ke tersebut sementara. Mulai deh, upacat protokol kami. Tes, aku gojotik. Paguguhamu jami mo naon. Tes. Jadi sebenarnya orang conok doroa alani haon. Jadi tanah marong atubu paparendo puta si raja naburu dok bere. Diamuna dongan sahutan ami do takkali ale nami. Masuk mahita tugedung. Alanan masuk nama raja ni hula-hulata raja tabunan. Sok-sok lima diamu raja ni hula-hula nami raja tabunan. Gabi amang buru. Alani siswa si kopiton raja nami nang peso saudura kamu selalu nadot akarobong amuna upasa pama huma hubara dihami hudulam buna raja nami hudul mahamu. Songan itong tu raja ni hula-hula nami do tak katulang nami. Alani situasi covid hudul mahamu raja nami do tulang diinganan naung husiap kami. Jadi asa tatorut lauta alang namangan donakaning protokol pasak kembali. Jadi mulai ate ma di Parsida Bungi. Jadi tahu tima raja nami ulat teh. Jadi boru nami alana naing masuk nama penganten. Parok kamu jo bawa ngamang ada di nasida. Iya. Mulai ate ma. Jadi dia mau permusik nami. Gabi. Aning masuk nama penganten asa baik kamu ma musik nau partusi. Satawi jo mang bro, asa dulu baca kerja aka asing todong hula-hula nami. Oh, naudi, ulau kamu ma tulang. Satawi jo mang pade nami. Asyutun. Jadi langsung menima di hita orang di parboru. Obar tu koko dojo nang. Dihita bonani hasuhuton tarlumubi mahorong ni hula-hula do tulang. Waka donga sahuta ale-ale. Tarlumubi ma di donga tubuh nami asa masuk mahita. Asing ni bonani hasuhuton apala. Dot hula-hula do tulang. Takas doyan non korau nami raja nami. Tongoni mabu bahasa kami. Jadi ope. Upasatami mamusek partikia Tuhanmu raja newang guru. Mulai ate ma raja nami. Asyutun mangaradi mehita ate. Jadi permusik nami baik damang ma musik nau partusi ate. Jadi soni mabonani asuhuton nami. Asa mangarade di naro raja di Pamorota di Nalamajaro di Harorota. Jadi dihita saluna upang idohami do hormat ra jonjong mahita saluhuna. Naksong ni manang dihita na mardonga tubuh tabuna. Jangan
Jadi songoni matulang ala naong masuk do pengantin do asuhuton. Ra tahu do tima museng ate. Nauli Bang Buru. Ala hami doa bulan anak tulang. Nauli. Ulu maju hami makgora horong ni ula do tulang nami ate. Nauli dos marwat. Oleh ate mak. Jadi dihamu nahu parsangapi hami orang ni hula-hula nami doh tulang nami. Hula-hula Raja Siaturi. Hula-hula Raja Siaturi. Tulang Raja Manurung. Bona tulang Silitonga. Tulang Rorobot Lubat Tobing. Hula-hula Namartino Dohon. Raja Lubat Tobing. Hula-hula anak Majai. Raja Situmorang. Raja Nami Raja Bolon. Molonunga mangaradeamu asa masuk mahamu. Guru nami, boha, baik kamu kau dedisi. Nungabe, pasigopamu. Nungabe, ugorau kami saulat nari. Dihamu nahu parsanga pihami, orang ni hula-hula doh tulang. Hula-hula Raja Siaturi. Tulang Raja Manurung, bona tulang Raja Silitonga, tulang Rorobot Raja Lubat Tobing, hula-hula Namartino Dohon Raja Lubat Tobing, hula-hula anak Majai Raja Situmorang, Raja Nami Raja Bolon, molonga mangaradehamu masuk mahamu, alai Raja Nami, dang nama kurangi sangat muna, molo sahalimat jauh, sahalimat jalo hami diaroro muna, lasma rohamuna. Asuhuton, mangarade ita. Permusik nami. Naik majalo haroroni hula-hula do tulang mahami. Baik kamu majo musik naho bartusi. Musik. Ugorahami dihamu nahu parsangapi hami horong ni hula-hula nami do tulang nami. Molo adong dope naso di jauh hami rade dope hami majalo haroromuna.
molong ngasih be gabe majalah horas. Moleate songonima tulang. Nung ngasih be di gorahami horong ni hula-hula nami do tulang nami. Partikianol kupasatami matuamu. Nauli yang mamboru pakai hami majo partikianon. Jadi lasongonima dihita saluhuna tarlumawi ma dihita namar donga tubuh tabunan. Nak songonino donga sahuta ale-ale. Asa tague bema inganata. Kohom mahita inganata be dinalama jalo haroroni hula-hulata do tulakta. Nang songoni di hamu bonani asutun nami. Nang majalo haroroni hula-hulata mahita do tulakta. Asa jongjong mahamu ditongani pangajana. Songonima di hamu hula-hula nami do tulang nami nahu parsangapi hami. Hula-hula nami rajai raja manulang. Tulang nami rajai raja manurung. Bona tulang rajai raja simajutak. Tulang dorowat rajai raja sikumorang. Hula-hula na martidodo raja nadeak. Hula-hula ni anak majai raja siatudi. Raja nami raja boron. Siak kami pargelengomu nungarade di nalama jakon. Haroroni hula-hula nami do tulang nami. Raja nami bolo tupe sali manggorau kami di haroroni hula-hulai. Ndak nama kurangi sangap ni rajai. Ope dihita asuton. Asam asuma pada nami. Badamang ma musik. Pabur nami ngamarade. Oke, par musik nami, baik kamu mah musik na partus. Amin
Ati adong dope na sohugo rahami. Raja nami Raja Bolon rade dope hami ya kapartikian di nalaman nomu haroro ni hula-hula nami doh tulang nami. Bolotung sodong be Raja nami gawe majalah horas. Jadi songonima amang guru. Ya kami Raja ni hula-hulamu Raja Tabunan. Nungam takas sudah lolami horo ni hula-hula nami doh tulang nami. Ope partikian aku pasa tami ma tu amang guru nami. Mulia tema Raja nami. Aning Roma ni kami madabot tor rajai asa mangarade ma rajai. Enggak dengar. Asuhudon turu mahita suak Dongoni songoni mana mani di hita hita surdo. murungan tubu. Dinala Dua-dua pasahaton. nami. Aning Tudu tudu pasahaton pasata tudu jalo tudu siar sipanganon raja mahita. ni pamurut raja utabara. Pehami di son naung Mengarade mahita. som mahamuade alani kopidon. Mengarade Jadi, jaga jarak. Asuhudon. Tetap jaga jarak, jangan apa. Makanya kita kasih dikit orang. Oh lo ija. Ngamangarade be rajai. Gauli. Mulia tema. Dihamuna uparsanga pihami hula-hula nami Raja Tabunan. Gauli amang bur. Dison di manugot ni Aryo di parnakok ni matani hari. Rodo hami madapotok kamu. Dison dibuat kami do turu-turu si pangano juhud nomor saudara. Molotuk songono pena dibuat kami Raja nami Lasma Rohamuna. Son hatanina tua-tua nama dok. Si titip masih gopa orang rais di rumah. Tuk songon dia pena hubatu pahami. Saya godang ma pinasuna. Jadi langsung ma amang guru dosdo nakona. Halo. Dosdo nakwana amang guru dinalau pasahaton nami. Deke tua borban ni hamu rajani amang guru nami. Yuk ma. Yopamu jalomu. Oke. Wa amang buru ngamang arade hamu. Nung atulak pasatamu. Nongonima amang buru na burju di sorodo hami. Horong di hula-hulamu Raja Tabunan. Olo tulak. Di nalau pasahato si pasahato nami. Obar tulas ni rohanami di manogoton. Di paromu. Di nalau pasahato turu-turu si panganon nakitu hami. Amang buru dosdo nakona. Dosdo nak tua na di narohami pasahaton. Deke si budur-udur, deke si tio-tio, deke stat. Amang boru parhidia don mangido tua mata debata. Asa toktong mah hamu amang boru mudur-udur. Tudolok tutoruan. Tapok matong akajapalan nalomak. Yo nangakapad daramat tujoloanon. Amang boru asa tuksikop akapakatayota. Ino na tua-tua bago nama harto matong diagatan irobean. Horasma hamu nama jalo las horasma hami na pasahaton. Ope emang boru pasatay mo to. Tuh. Oke, marsi jalangan mah. Oke. Jalan-jalan ate emang boru ate. Olo tuh. Horas jalagami. Horas mah. Jadi purnami. Jadi kauduti mamuseng raja nami boha marsi panganom mahita raja imam mabait tangyang atau boha raja nami. Amang boru ala takasdo. Taruh na patu-patu ya. Gitu. Jadi dus marwat tamang boru. Ugil hami ma alhamuna do. Napatu-paun hamu ma nama bilak tangyang. Nahuli raja nami asa ala disoddo abang nami John Sutawara borusite. Bayan abang matangiak si panganon. Jadi ya sama si pangarok kita pertanyaan mahita. Puji syukur kami ucapkan kehadiratmu Bapa atas kasih karunia dan penyertaanmu kepada kami hari lepas hari Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih Tuhan. Kalaupun di tengah-tengah wabah virus pandemi corona yang terjadi di negara kami ini Tuhan, kami boleh melakukan acara ini Bapa. Kami tahu Tuhan itu karena kasih karunia yang daripada Bapa.
Dan biarlah kiranya Tuhan menuntun, Tuhan yang membimbing, dan biarlah kiranya acara ini boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Demikian juga Tuhan, makanan dan minuman yang ada di depan kami ini Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Sebelum kami menjamah memakannya Tuhan, Tuhan memberkatinya terlebih dahulu untuk menjadi kesehatan dan kekuatan baru bagi tubuh kami. Terima kasih Bapa, berkati juga orang-orang yang belum dapat makan makanan Tuhan. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka, puaskan mereka akan makan dan minum. Terpuji Engkau Allah kami yang baik, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Si titik masih gopah, golang-golang pengarahutna. Songoni pena adong, Pak. So, godang mapina suna, butima, marjo maida. Jadi marjo gumaida. Songoni ma diamu ula-ula nami raja tabuna. Kauli amang buru. Naeng Roma hami raja nami pasahato sulak-sulang natabu. Asa mangara di marajai lasmaro amuna. Manumpa masalah muna, manuaya nang tod di muna. Usulak kami mahamu raja nami. Padahal kamu sulak-sulang natabu tutulakta. Ah ya, jalan langsung ke sana. Ayo, 5 orang langsung. Ayo. Ya, ke Raja Tambunan ya. Ayo, satu lagi. Satu lagi, ya. Oh, 3, ya. Oke, lanjut. Musik. Ala namar si pangano ni ringnya mujo do lagu iba. Asa laku si pangano ni. Nauli. Oke baik, sambil menikmati santapan siang amangina sekalian satu nomor lagu dari kami Adik Sister tentunya. Godang-godang alak kau ngomongin ah. Holang kono biro hapu holang kono ho sasara fo kung somuba kung somose sa hati ujung di ngoluki hacit ng sola rapi tama nao rama sera parohoto manusia jua manusia bina airo nasai hubasita aljua wita dahasia dia kapang baheraki nasoringa aljua wita dahasia dia kapang baheraki nasoringa Holong nirohaki uho hasiaku sehong doholoki Hugo garo di bagas rohati Songan hatong pasang memandong Sini di masih kompak golang-golang pengarhuna Otik sosadia na pinatupa ni hasuhuton Say kumbarang mapinasuna Hacit ng sora Rapi tama nao Rama sera parohoto Manusia jua Manusia bina Airo nasai hubasita
Ya, masih bersama kami dari semua tim vendor Geraha Girsa. Iya tentunya. Selamat menikmati Amanginang. Luar biasa catering dari vendor Geraha Girsa. Makanannya semua enak-enak, mantap, luar biasa. Nauli Raja Nabi. Sudah tak ada, sudah tak ada, sudah tak ada lah. Horas Jalagabe. Jadi kamu tahu dute Bang Guru teh. Nauli Raja Nabi. Jadi satabi adorakso hupataka sami amang boru. Tarengo tuturutu si panganon. Parjolo majo upajagat. Jadi songoni manang dihita saluhuna. Terlumumi dihamu raja nani otak kami. Bolo tukpe langsung marsisisea kami di jolon bolo hut namar si panganon raja nami dang nama kulangi holong dosa ngam di rohanami tuhamu saluhuna namar domu do tu partikian waeng di zaman neu normalon songon ima songon pangiduan nami di hamu nau parsangapi kami raja nani otang nami amang guru jadi amang Olo guru tulang. nakit takas do tutui basa tamu tudu-tudu si panganot wadopan nami amang buru tersongkot dia ma partong Mulia tema Raja Nami. Raja Nami Raja Bulun. Nakining nunga di pasat tami di bagasan las niroan. Asa Raja Ima mengaturhon. mau lihat tema tutu amang boru nung katakas naking di pasahat tamu tudu-tudu si panganot tu adopang obar di gosrohata di tiki-tiki nasal pu amang boru di pakatayo taringo tu perjabaran di parana do parbu di dos di rohata asing ina marhodongi amang boru dibagi dua mak parsiamu madihami parhabirang madihamu rajani amang boru Gabe jala horas. amang Raja boru Nami. las di pagido kami ala tongdo di alamamu hutamuna on amang pagido rohanami rajani amang boru mana mangaturkon kasahatan na tuhami Nauli Raja Nami. parket ring Atur tulang mak. ola artina ola sebagi dua nyopen masih bagi dua nyono ola sudah masih bagi dua Pars. Jadi songoni matulang. Molo sango nipel mahami anon gatini adong man nona teh. Tulang. Nauli amang boru lau kamu mah
Par musik, baik kamu lagu ya sasona unang ngaha. Asasona tabu namangani. Wiro. Sudah tak ada, sudah tak ada lagi cinta yang lain dalam hatiku. Sudah tak mungkin, sudah tak mungkin lagi aku berpaling dari cintamu. Tiada berbatas waktu, cintaku kepadamu. Ku ingin selamanya bersama denganku. Ku ingin selamanya di sisimu. Ku ingin selamanya dalam pelukanmu. Ku ingin selamanya milikmu. Dan bertuduhan kemenangan ado di hati. Sudah tak ada, sudah tak ada, sudah tak ada lagi cinta yang lain dalam hatiku. Sudah tak mungkin, sudah tak mungkin, sudah tak mungkin lagi aku berpaling dari cintamu. Tiada berbatas waktu, cintaku kepadamu. Ku ingin selamanya bersama denganmu. Ku ingin selamanya di sisimu. Ku ingin selamanya dalam pelukanmu. Ku ingin selamanya milikmu. Ku ingin selamanya bersama denganmu. Ku ingin selamanya di sisimu. Ku ingin selamanya dalam pelukanmu. Ku ingin selamanya milikmu. Ku ingin selamanya milikmu. Ku ingin selamanya milikmu. Wahira-hira masih pangan dope, Tulang Raja Manurung. masih pangan dope. Membagi hidup dope. Tulang Raja Manurung. Sedih.
dosa diriku aman tinurut Raja Rupatoni dan atawan lupami nahui siapku hati agung ubah nahura nasailah Raja Nami Bolo Adong Dami Naso Sana anjuma hasian Alai Bolo Nasa Besune Kami Macam Orang molo doho ajari pasora koko itu tokong rapoko saja kok mahal dongani Rakita dua saleleng di moruta dua holongi ho hasian kudo sediko dangar kamaran dompet lahir desa hati adong ubah nahura nasailah anjuma hasianku oloanku doho ajari mahal pasona koko itu tokong rapoko oras salagan Diamu ula-ula nami Raja Tabunan Ulia Mangburu. Upake kami maju partikiono Raja Nami asamat jalo tupak kami sianna niotang nami Ulau kamu Mangburu. Molea tema Yomba jabar tu hula-hula na Martinodohon Raja Situmorang Raja Nadiak do Raja Ulah-ulah na Macai Raja Syaturi. Dihita namar dongat tubu boru bere ale-ale dohot dongat sahutanami Yomba jabar tu dongat tubuh na Didokna tua-tua Tabunan, tabunan. salamari dogo Didokna tua-tua dongat tubuh nami tabunan. Sisoli-soli dohum sialapari gogo asamar gogo hami mangulaun-ulaunon tupaki hamu mahami moleate permusik nami naeng manupaki ma akka nama kaholong yami baik kamu majo musik nau bartusi Boru. Romai damang romai naina Una kai ke manijo
Jadi mulia tema dihamu na parsangapi hami, akka nama kaholongi hami, nungari pasatamu songo panupakio tuhami hasuhuto bolon. So natanina tua-tua madono nami, bago namar halto mana tuudurawayan, oras mahami nama jalo lam tugadana mahamu mangalean. Mulia tema. Jadi untuk pengantin, ini ada tupak yang diberikan oleh yang senang sama kita, sama orang tua kita. Jopuk maon, alai dengan catatan oleh 2 jari dora, itu inang, jopuk mak. Oke, pamasuk matu haju ni suami mi. Tepuk tangan. Jadi inang omma tupak naita jalo sian nama kaholongi ita. Las maroham tio mau sipamon. Mau lihat ya mak? Jadi saula nari minta maaf kami tuhita punguan nuhuta barat laos disodo hita manupaki alai alani situasi dan kondisi naong manupaki mahita di siate mulia tema. Oke, lanjut. Dari punguan. Ngahu pasa ni ana lain oksa mayate, alana ngasahat tua suhu to bulun. Ate. Oke, mulai ate mak. Jadi soni matulang. Alana oksikop hami nama kaholongi hami pasahat to tupak. Partikianon ita uduti ma alahami do raja nami abulakan hamak jolo marsi pak aturan maju hami do akan nomor dongat tubuh teh. Dauli amang boru. Oleh ate mak. Jadi songoni ma dihita nomor dongat tubuh. Didok na tua-tua tinalik kulik-kulik tarida holi-holi. Molo ahana marulaon ang gidoli ma nagabe panaboli. Ditikyon na yung mulaut tama makatai do raja ni ula-ulata raja tabunan. Alahami do ang gidoli muna na makasuhuton. Upasatami matuhamu hadoli nami, asa hadoli nami ma na mangalusi suku-suku ni raja ni hula-hulat tatabunan suaksongoni parhudul ni hula-hulat tado tulakta. Partikirok upasatami ma tuhadoli. Jadi mau lihat teman hita saluk napa parendo puta si raja na barat. Hobar di partonggora jauh tadi akatik kinok salpo. Nunga sadaro hatta. Auma di patujuluhamu gabi raja pangalusi. Di suku-sukun ni raja ni hula-hulata raja tabunan. Mau lihat tema di hita salhuna alai. Tong ma dongani hamu au tuturi hamu. Tiroi hamu. Asaunang manibil ada nataulahon. Sian na binukan yo puta si jolo-jolo tubuh. Horas ma di hita. Sok-sokone dia muakai nata soribada. Ala nunga dosrohata au majo nagawe. Di patujolo hita salhuna. Atu pamuma na puramuna. Masih wea mahamuna makatai. Sok-sokone dia mu boru nami. Jonok-jonok kamu tulabung nami. Asa urupi hamu hami. Dia mu amang pada nami amang partarias namalo. Dalam makatai mahami do raja ni hula-hula nami. Asa saur-saur di hamu hami amang pada nami. Dia muna salhuna na parsangapi hami raja ni hula-hula nami do tulang nami. Raja ni hula-hula nami raja isyat turi.
tulang nami rajai Raja Manurung, bona tulang nami rajai Raja Silitonga, tulang rorobok nami rajai Raja Lubet Tobing, hula-hula na Martino Dohor rajai Raja Lubet Tobing, hula-hula anak majai rajai Raja Situmorang. Raja nami raja ni hula-hula tulang na burju, satokin nain yang mulan nami mamakatai do raja ni hula-hula nami rajai Raja Tabunan. Ang barani purut kami jak tuk nami raja nami makatai. Ang godang jolo huwer kami nong sikok parhudul ni rajai. Buah raja nami nunga sikok parhudul muna. Ano ditikina raja nami rodo hami mangido panuturion. Do paniroyon sian saluhut na hamu raja ni hula-hula nami do tulang nami. Mau lihat ya Pak? Yamu raja ni hula-hula nami raja Tabunan. Nauli amang buru. Nunga rede hami raja nami dinalau mangalusi sukut-sukun ni rajai. Pada time pertikiato. Nauli atema amang buru. Jadi lasongonima nang dihita namar dongat tubuh. Didos ni rohata, didos ni tahita. Ditiki-tiki nasal pudi ulaun. Tonggo raja. Pinasaha ma tudahahang. Dahahang nasihat cinere dinalau manise manukur raja ni pamuruota. Raja Huta Baras. Laos dinalau pajagarro pasangapon saluhut na horang ula-ulata do tulakta. Songonima naboi tarpa sahatau. Ope partikiano kubasama tudahang. Maulia tema oras matutu syakut ni nagabi gabi masyakut ni oras ni hita namar donga tubuh Tabunan Baruara. Disadani rohata disadani tahita nunga sada hita sangon dayo mul damar dua sangon dayo tuak. Dinalaho manise rajanya manguruta si raja na barat. Molo tungau pe na makatahon. Molo tungau pe na manise. Sangon idot na tua-tua ma. Si majojak nilakahon. Manai lima tupudi. Molo tungau pe na makatahon. Nau sudah mahitara pasahaton nauli. Jadi naik pediamu baru nami. Donga tubuh pangala patahi baru do pangala pagogo. Di labung kami mahamu amang baru nami. Mangurupi kami mangulahon ulau tahun. Songoni madiamu salu dah horong hula-hula nami doh tulang nami. Hula-hula nami Raja Manulang. Tulang kami Raja Siburian. Bona tulang kami Raja Simajutak. Hula-hula na Martino Dohon. Raja Situmorang. Hula-hula namar tulang rorobot Raja Situmorang. Hula-hula na Martino Dohon Raja Nadeak. Hula-hula na Majai Raja Siaturi. Raja nami tulang Raja Bolut tulang na burju. Omma opas na omma tikina hami anak komuna. Dinalahom mangulahon ulahon nami. Dina masisia dohor raja ni amang boru nami. Si Raja na Barat. Parjolo dohami raja nami manakasi di perhuduli rajai. Asatu posrohan nami mamulaya kaulahon nami. Poha tulang na burju. Karade hamu jalangati pak kamu dihudulan aku para dehami. Oleh hati matulang, jupang manor kita dapat diobasna, rodo hami mangido panuturion, pangajarion, siak kamu hula-hula nami doho tulang kami. Oleh hati ma. Jadi songonima amang boru si Raja na Barat. Uli raja nami. Didok da tua-tua, da kesikin na bae pukulan ni sopo, pako na matong amang boru manisi ay molo so binoto. Poha amang boru ngaradi hamulau sision nami. Nunga mangarari ami raja nami. Mauliate horas matutu jalagabi amang boru. Didok da tua-tua ati arin na bonanyari si bahasa da 2 bulan di bulan. Asa tangga dotong balatu laba-laba do parpituan. Molo manukuna mata raja. Napatut na matong di atas pinggap panukunan. Nuaik pe pasahatamu majamang boru pinggap panukunan. Nauli raja nami yang sabaris-baris nikah jadi rura pangaloan. Mulu marsuru raja itor hatop do oloan. Moloni oloan martaba-taba ma akapangoloan. Boru nami pasatamu pinggap panukunan tu raja ni ula-ulata. Makatai mahita raja ni amang boru. Nauli raja nami. Di hadapan nami nunga saha pinggap panukunan.
pinggap putih na sohalia pa sikat di pinggap pasu na hod di hudulan na. Mamasu-masu ma amata na martua di bata, hot mapasu-pasu na di hita sa luhut na, hot may songo pulot di kos may songo pasihoduan. Manggihumusen do mang boru di son boras sipiriton di, parbuai ribu-ribu parbuai bota-bota, asa matata mabaringi marura majabi-jabi mardak kamahari-hara, tangyang nami to amata na martua di bata, torop maribur mata peparamuna mata kang mamarjuara jala sito kamana panai na iton. Matutu Raja Nami. Manggihumusen do son mang boru napura siru mata bulung, napuran na mauliate, si pasida paneli si paula kusaloja, si palas rohani aka inat tasori pada. Napurat tano-tano, rangging masih ranggongan, badat tapi amang boru pada udau, yang gotor ditai, tong may hot masih gonggoman. Matutu Raja Nami. Bagi umusen do di sana amang boru, ringgit sitio soara, natiropan ya pamata pamarita, asa mata-mata dia motong akka pacamotan, marharuam dia mau kanauli, tupahon dia mata na martua di bata. Naik amang boru, adorang sohu tadi parho kami pinggap panukunan gabi pinggap pangalusi. Jolo husi gati hami maju amang boru isi di pinggap panukunan non. Kubat kami madi hami amang boru tolu. Asa adoras matu adoris si martolu tolu. Gabi mahita rap horas. Saitab marhita kagolung-olu. Matutu Raja Nami. Sada mau turun tubuh nami masih sagia mahita. Sada mau tunai siamun nami donga tubuh nami anggodo semarohata dang napola kakai bolosi diausi sada-sadaon diduru pora-pora manggihuk menasi bahut bola dok suruh-suruh kiparhata parjolo majo pina masuk tuhajud doek pe amang boru kuna burju Uli Raja Nami. asa marluga main na parluga siam maratu samosir nungga sahatu hami pinggap panukunan paulahon nami matuhamu gabe pinggap pangalusi. Gabe Raja Nami. Kupaulah kami sadamang boru, pangiduan nami pita-pita nami, sadamarohamuna, sadatahimuna, dinalaho mangalusi. Suku sisa sa kami ulah-ulah muna Raja Tabunan. Boru nami. Mau lihat tema dia murajani hula-hula nami nunga satu hami pinggan pangalusi. Tikos ma itu tu Raja Nami songon nadi rok ninda tua. Molo lau tu lo besikam iko bolu sedo pitu bosi. Lanunga hupa satami tu hamuna pingga panukunan. Jalo nami mamulak gabe pinggan pangalusi. Jalo hami do sada siat pingga panukunani. Pos maro hamuna Raja Nami. Sadado hami songon dayo naik dinalau mangalusi suku-sukun ni Rajai. Di tapi namar donga tubuh paparan do putasi Raja na Barat. Nungata jalo sada sian Raja ni hula-hulata. Sadama hita songon dayo naik dinalau mangalusi suku-sukun ni Rajai. Tungau pe noang makajution uli marwani ta salut na te. Horas jala kabe. Raja Nami Raja ni hula-hula mangara di hami dina mangalusi suku-sukun ni Rajai. Mau lihat emang amang boru, asa tep-tep do mulani godang ser-ser do mulani tortor, suku dotom mulani humsise do mulani hata. Nungga sagat kami marlopa juhud, bosur mangani dahan nalas, so buas nami minum aksai tio-tio da pindah di munai. Tung masalah roh nami mangatosa, di sido gadina, di sido gadona, di sido daina, di sido nang tabuna. Tapi pamurna semeto tu daging, saudara ramai tu bohi, si pasti dapat naili metong, si pane akoli holi, asa bagot namar halto mananiagata di robian, nunga butong horas samina mangaton, martabasi na dong maham mamang buru na mangalian. Matutu. Pakona dia mamburu di siapa tahun, tajolo ninang nang doin nasa ninungnung, tajolo pinang matong asa sinukun, nang pemang boru, dia malak na dia mau na, dia mahatana dia manidok na, si pekeon ni si pareon lo si peopon ni roha, uti mamang boru. Mau lihat tema Raja Nami. Parjolo mai tamadok mau lihat itu amat tanah martua di batang. Alani asini rohana dihita saluhutna. Ditaruh hodo hita siap bagas ta masing-masing tu ingananon nakpe di situasi na songonon sude ala asin rohani itu hadai tarlu mau bima dihamu Raja ni hula-hula nami doh Raja nani otang mona diramut itu hadu hamu Raja Nami
sian hutamuna tutoba sahat tu hutanami di silidungon alania sini rohani Tuhan doi raja nami raja ni hula-hula tulang naburju karingot tu sis panganon na susadia nang tahalaconi raja nami dang holit raja nami si tokka jala baliesma mulai dok kontois ido pe raja nami na wui hupatu pahami lau pasangapok kamu raja ni hula-hula nami di tikyon alai muluruk pe di dokor raja iha nami nama kulit bok kamu mahami ditanyang muna asang dia tujuluan nyarion taba akan nahuhulit kami asarong menon nami lau pasangapok kamu raja ni hula-hula nami lumowi nawak kami sadarion raja ni hula-hula samarbau taduk marbau holi otik godang masih butong-butong otik si peritodi si panganon na susadia nong tahalaconi raja nami sari pasu-pasu Tuhan asa pamurna semua itu daging saudara tubuhi si pasidak panaili si panyang holi-holi dihita saluhutna asarono nami ma raja nami asa sititi masih hopa golang-golak pangarahuna tuk songoni be raja nami na woyu kami lau pasangapok kamu tuhat tama na manggohi pasu-pasuna yang manukum maraja situhuni si panganon masak tonon nami maraja nami panggabian parhorasa do raja nami sirobuti mami raja nami mau lihat tema amang raja ni boru amang raja na barat las rohanami upege sa situni daham masak lopan na taboy barita gabe barita horas do hape na didotna dapat madihamu amang boru song didotna tua-tua asa pakomen na tumbay badagi hau matong bay balobas tujulan narion amang boru saya roh matu hamak kasih gabe-gabe mangihu manangak kasih hora-sora. Matutu raja nami. Alai di dona tutu amang boru inganan dipuli di hauman di sinalenggan maraku potong dauli mardongan nona dengkan hudul mai songonan nian jonjong songo panggungkasan si aku di panggabian dongan di parhorasan si aku na songon na hudul si udur nama songon na mardalan takas ma amang boru kumar buah-buah. Maulate badia raja nami ikor margogo hami. Pirtod dinami. Ala ikut didudu raja ido. Nasolot di rohanami. Raja nami raja ni hula tulang naburjua sa tangam mabotohon ujung nai jari-jari. Ujung nai marsi kajang-kajangi. Adorok sobat jotor hami raja nami. Nasolot di atate nami nagopang di pusu-pusu nami. Parjulu mahami raja nami marsat tabi. Molarung akan hurang lubi raja nami dia kapak katayon nami. Asanage ma raja nami ajari hamu hami. Jala tiroi hamu. Raja nami raja ni hula-hula tulang naburju. Dia katiki nauk salpo. Nungaroh hami marsoba tu bekas ni rajai. Mangulahon akan hobar ni podahon yo puta si jolo-jolo tubu tuhita. Ima di namar hori-hori ding-ding raja nami. Dati tima ari raja nami. Yari akan namangi hukna. Roh hami tong marsoba tu rajai. Di nabatu hata. Do marhusi pusik nagogo manang namangarang rangi. Nah hobar tu perbagason ni anak kota. Mau lihat ma perjuluronon nami tu rajai. Ala ukap do pitu ni rajai macakok kami pamurom muna hu tabarat. Mau lihat ma raja nami. Raja ni hula-hula tulang naburju di hari nauli dia di bulan natiuron. Di soma raja nami nataut tangah hari. Di napasi kopuk perbagason ni anak kota. Buru ni rajai dohot anak nami. Nah sukut di manukut nyari di pardakok ni mata nyari raja nami. Nungarohami marsoba tu jabuni rajai. Ima di namar si buah-buhai. Tinggal nomor dalan ulau ni do denggan raja nami. Saya buah-buah nauli mai. Buah-buah na denggan di tasaluhutna. Di ulota di bagasan sadarion. Rak martang yang mahita raja nami. Lau mangudurhon. Anak ni huriai. Lau majalo pasu-pasu perbagasun nabadia. Siat tuhatta. Marhite-hite naposona. Raja nami raja ni hula-hula tulang naburju. Basado Tuhani. Dibatulus do sakap ni rohatta. Terlumobi sakap ni rohani i anak kota. Nunga merdalan pamasu-masoni do dengan raja nami. Jala saunari. Nunga parmain nami buruni rajai. Jala anak nami raja nami. Nunga helamuna. Raja nami raja ni hula-hula tulang naburju. Ingok dohami dia kapuda. Tapi do dahun yo putta si jolo-jolo tubuh. Si taborat do si koru si duhuta somo-somo. Molodung ni arab sada buruni raja.
pasahatom masinamo. Songo sobani sobani adat tu rajani hula-hula. Raja nami rajani hula-hula tulang naurjo. Di hari nanti nauli di bulan nanti uron. Mangido hame mangelek raja nami. Asapala di tikyom manian raja nami pasaton nami. Sinamot ni boru ni rajai. Songo sobani sobani adat nami tu rajai. Ale mololi rohani rajai. Jolo marhata sinamot mahita raja nami. Ima raja nami syakup masongon na hudul silongan na songon na mardalan. Syakup ni parhorasan panggabian. Silobuti mami raja nami. Gabi matutuja lah horas raja ni amang boru. Nunga takas di atahok kamu si takas di panggabia si takas di parhorasan. Asa dohonon nami masongon di dok na tua-tua. Takasin nama natap tu tau tuba. Takas matong manaili turu rasilidung. Pangiduat tutuhani. Takas mahita saluhur na sahatu nama mora. Jala sahatu nama uli budu. Matutu. Amang boru ido pita-pita pagidota tu amata na martua di bata. Tinabay na hau godang dengkam mabay kita hite. Mulo anak doho boru nang magodang dengkam mayetong marhori pe. Tong nang takas di pabotohok kamu amang boru. Di manogot ni hari nakin nang rap mangudur hok kita. Ya nakota itu bagas joron itu hatai majalo pasu-pasu parsaripeon. Anakmu na matong amang boru na unggabi helanami. Boru nami matong na unggabi paru maem muna. Dapat mandida sida song didok na tua-tua. Ulipe na toping putih. Umulia dot toping pasu. Gabi jala horas matong boru nami na ukupamuli. Tong mana sida dapat pasu-pasu. Matutu raja nami. Tos som mamang boru di hatahok kamu. Dinalaho pasahato sobani ada sobani humamu imasinamot di boru nami tuhami. Marhata sinamot mahitamang boru ate. Yai raja nami nauli raja nami. Gabi matutu siakut ni nahoras. Anak di raja dohamu amang boru paho puni namora. Raja nabi sudah motong puni parbinotoan. Sitio dasing dohamotong nasora teleng sitio hati haro nasora meleng. Takas mamang boru kusi boto adat. Nang si boto uhum. Barita di lapedang mardaka bulung bira. Hagabeon hamoraon ni si raja na barat. Tarbarita doi saha rodi di dia. Naik pe amang boru hatahom masya bari bay amang boru. Piga mahorbona. Piga lubuna. Piga hodana. Tadia godang mas perak doho sere. Asau para dihami. Hobung bay ni nganana. Atau namang boruku masani. Mau lihat mandi raja itu malah bepusu hami itu ngapala takas dodi tadai raja hami hape parendo punami si raja na barat. Dak persaudaraan nami raja nami yang guna julu. Akka nama duma jalan nama morado marga huta barat di bonani pasugit. Alai raja nami tu ngapala di pertikian saunarion. Nunga mago biak kahorwei raja nami. Ngamago biak kalubido dia sudah kasih segala macam. Ayat dilo nahinan ada kedangan saunari. Di hamoraon nahinan dak songoni besonari terlumubi. Dihita di parserakan. Alai posma rohani rajai. Baino nami lu sebalas rohani rajai patu au nami sobbani sobbani adat. Ola ni nana satolap gogo nami. Raja nami rajani ula-ula tulang naburju. Mangido mangelek kami raja nami molo uli rohani rajai. Pasaton nami masih namut ni boru ni rajai. Ima sinamuk na hibul. Di rupiah na cineta ni pamaretata. Ima lubuna, ima hodana, laus ima dokter bona. Jala mulusiat pangiduan nami raja nami mangido hami mangelek. Alas sahali mano bahon. Sisa bahali mangelek pemahami raja nami sinamuk ni boru ni raja. Sinubuti mami raja nami. Mau lihat ema amang boru na burju. Amang boru na tua-tua. Ako na di hatasi dohonon. Di dok kamu nga sudah tinggal kenangan. Alay mulu hami do mado amang boru siya bari baon. Adilo na hinak kada-kada nga saunari. Hamoraon hagabion ni si Raja na barat na hinan. Hot do be amang boru sa hatu saunari. Dang moru. Alay nakpeso ko ni amang boruku. Yang go hami hula-hula muna tabuna. Dang nagulot di sinamot tami. Gulot di holong go hami amang boru. Dipangiduan mo na parsinamot na hibul mahamu. Si sahali mangeleko sahali manobahon hibul sama parsiporan di pasadamu di bagasa ringis itu suara anggahu duk kolop podi amang boru alai
asa jagar kami masih pajagar-jagar kami namar donga tubuh boru nami tarlu mobi mangido panuturio pangajari sakula ula nami do tulang nami lihat kamu maju pakai kami partikan namang boru Mau lihat raja nami ulah kamu mah. jadi songoni ma dihita namar donga tubuh nang di raja ni boru do raja ni bere tak kasih tamar tangi-tangi tak kasih tamar binege pangidoan namang boru ta si raja na barat di sinamon ni boru tai si sahali mangeleko si sahali manobahon hibul songop parsiporan asa totok kita sada songo dayo mual dang mardua songo dayo tuak dinalaho manggabe honi naik pedi hamu boru nami parjolo majo tu hamu boru nami gabe majalah horas anggohita na mardonga tubuh sada maro hatate hataku mah hatamuna mah hatakuate jadi songoni madiamu saluda horog hula-hula nami doho tulang nami raja nami tulang raja bolo tulang na burju hamudo pajaluan di poda pajalua si pengot di hami anak komuna raja nabi su mato sabungat di roha sukuno di pisu mahamu sialapon nang di roha ya di jolo hamu raja nami si aduon nami tipu di hamu raja nami raja si paimaun nami di labungami hamu raja nami panuturi madihami nuai pe raja nami takas do di hadapan muna kami mangalapata ima di namar hata sinamot do amang boru nami si raja na barat di pangiduan namang boru nami di sinamot di pahupumuna beremuna si sahali mangelekon ibul songo parsiporaan dang barani do pihami raja nami manggabeho mangudukoni yanggo sejolo mangalap panuturio kami siak kamu lahula nami do tulang nami ay didot na dua-dua ada ludoy na padudai aduri dua tok pamiari hamudo raja panuturi lasamudo nang raja pangajari asa tuturi hamu ajari hamu mahami raja nami boru nami Mula tema diamu raja ni amang boru nami rajai tampunan di pasal tamu tu kami partikyanon luhutna horong ni hula-hula muna do tulang ipe dihita horong ni hula-hula do tulang tak mau pasna di pasal pamurat ta partikyanot tu hita isima dihita luhutna horong ni hula-hula raja manulang tulang raja siburian bona tulang raja si majutak, tulang rorobot raja si tumorang, hula-hula na martinodohon rajai nadeak, hula-hula anak majai rajai yaturi. Ise mahita na mangalusi hatani pamurwata. Gabe ma jala horas atong sada silo pagadong dua sito papuli tung sada behita na makatahon nong sudema hita taruli. Diamu raja ni amang boru nami rajai tampunan nung atakas upay uti utami di nang mardos nitahi amu dot raja ni pamuram muna tongon ni natua-tua matutu dohonon nami balitang ma bagabe tumudal hosita doan harimu magabe ay takas hamu marsi pauloloan ibe amang boru song kami luhut na horong ni hula-hula muna tuang song ninang uduran di tulang muna si panolo pinauli mahami amang boru ipe ulau kamu ma amang boru jadi songoni madihamu lahula nami doho tulang nami mauliate maraja nami tulang da burjudi paduturion nang pinasap muna tuhami au gani pangulat tong binay matu para-para molodong maduturi hula-hula doho tulang ido dalaho paposor roha mauliate maraja nami gabe majalah horas jadi songoni ma amang boru si raja na barat takas suami merliak gabe merliak horas masih pasangap-sangapan masih pajagaran
Dinalahu mangudrukom magabi o pangidoa muna di sinamot ni boru nami. Sisahali mangileko, sisahali manobaho kibulsong o parsiboraan. Las marohamu amang boru, sadado tahinami, sadado rohanami manggabi huni. Upasatay bertiga tuhan makataho kamu madibilang-bilang na. Mauli ate madiamu raja ni ulola nami raja nami tulang na burju. Tak pola sados dua dok nakok. Ati biharu biarong na nangaka pangurupion lianon di buru nami. Dotak kapan dabot siap buru nami. Sok songoni tong mangido panuturion paniroyo kami si raja ni hula-hula nami. Upakai kami baju partikiar raja nami. Nauli amang boru lahuk kamu. Buru nami. Nunga takas na kaning di payu tamo. Ia sinamok ni natulang muna, sisa hali mangelekon, sisa hali manopahom mahita. Ati biharu pi emang buru. Adong nanang patupang muna lah mengurupi, hami raja ni ula-ula muna, mana bayi sinamok ni natulang muna. Pasa tambah bertikiat tomu, horas majala gabi. Molo ida nama-nama langgi, hatata siana sukuk mate, dosung rawata. Sok songoni ma dia muna saluhutna, nahu parsangapi hami raja ni hula-hula nami, do tulang nami. Raja nami, raja ni hula-hula, mengatakas di payu tamu paketon nami do raja ni hula-hula nami, raja-raja tabunan. Dinamangido mangelek kami, ia sinamut ni boru muna. Nah lau pas aton nami, parsinamut na hibul di rupiah na cinetak ni pamaret tata. Jala sisa hali mangelekon, sisa hali manobahon. Raja nami tulang na burju, ia molo di jolo hamu raja nami si aduon, dipudi hamu si paemaun. Molo di tonga-tonga hamu raja nami raja paniroi, jala raja panuturi. Tang berani hami raja nami mangkulit sinamok ni boru munai tubo hula-hula raja tabunan. Anggo sojolo dituturi hamu hami. Ditikiom raja nami mangido panuturi ok kami tu hamu. Asa pirta roktok nami la mangkulit sinamok ni munai. Wasa tayo bertiket tu raja nami, boru nami. Ate matuturi hamu raja na barat boru nami mek pejutu pas hadok mapartiken ojo tu dong apar hudul ibe di hamu dong apar hudul parjolo majo tugora di son hula-hula siaturi tulang itu aman urung polisi laban bona tulang MC di tonga boru tobing, tulang rorobot, lupat tobing, boru hutapea, anak majae, tong boru tobing, wari hita ka orang hula-hula, semana mangalusi raja ni pamorota, tandok kuma tandokmu, tandok kuma mandokku, itu mulai ate maju tu. Ibe dihamu pamorot nami, si raja na barat, takas tutu di patrol hasamo pakatayono tu hami hula-hula muna. Hami siak hula-hula muna. Si Manolo Pinanuli mahami Manolo Pinadengkan di sude hulaota di bagasa sadarion. Songok katanin na tua-tua madohonoko balitang mabagabi manudal hosituluan. Harimu matutu gabi enung aulo hamu masih paululuan. Matutu raja nami. Jauh kamu mak. Oleh tema raja nami di panuturion paniroyo muna tuhami sanggia ma raja nami ditangi hot Tuhan sude aka pangido atta horas ma raja nami jamu raja ni ular nami raja tabunan Gabi emang boru. nungamar lihat kami raja nami hujalo kami panuk koliong sian boru nami terlumubi ma panuturion do paniroyon sian salukna raja ni hula-hula nami tulang nami nungara de hamil rajani lawang gulu bara jani kulit kami ma Hata hok kamu memang boruku. mau lihat raja nami di dokna tua-tua aporik melipik habang-habang di tiki haleon gabi do parsinamok nautik molosian ias dohot uduk ni rohana
Mangaleho. Matutu. Ya nuduk dohot seret ni rohanami raja nami. Pasaton nami ma sinamot ni boru ni rajai 50 juta rupiah ima lobuna ima horbona ima dohot sere dohot masna raja nami. Gabi hur raja ima. Mauliate ma amang boruna tua-tua. 50 juta rupiah hepeng natinopani pamarentah Republik Indonesia bohasuhin pang naopati amang buruku. Pos rohani rajai adupan nami doho tingkat. Mauliate jadi bulu sahuna usah diri ru amang buru. Hugabe kudu kodon alai. Adok kata dinda tua-tua nama dok. Nasihat narara binai tu panutuan. Hata pedi pahata-hata parhata. Tok tong doi bana manuku tu hasuhuton. Asal patak kasasuhuton nami amang buru ate. Gabi raja nami lok kamu ma. Dihamu bona ni hasuhuton nami. Takas di patujulu hamu hami dinalaho mangulahon ulau tahun. Jala dinalaho mangulit sinamo ni borutai. Nungara takas martangi tang hita marbinegi. Godang na di pasahat raja namang boruta si raja na barat. Godang na 50 juta rupiah. Tabasuhin na pang naupat. Doho panaday takasalusan namang boruta. Naipe, adora soho gabion. Upasahap majapakatan untuk amu bona ni hasuhuton nami. Mauliate ma di hamu dongat tubuh nami. Tarlumawi ma di hamu raja na pinajolo nami. Tikos de amang na tua-tua. Idos ni rohata di pakatayota. Ponanihana do asaratingna. Hatanihana do hataniang gina. Jadi nuaing pe nungados rohata. Hataki hatanami halas hatani dahang. Ope mulate ma batasa mapartikian Tuhan. Mauliate ma diamu bona suhuton nami. Sisa data dok mahita tutu sisa da paridahanan. Sisa da padok mahita to sisa da pakilalaan. Asa nampi amang buru nami si Raja na Barat. Auli raja nami. Dipangi dua di soba elek muna tuhami imasinamot di buru nami. 50 juta rupiah tabasu ini apang naopat doa katudo panadayon. Ido si dohoran nami amang buru. Dang alan di godang naubaku hala putihami. Dang alan di otik naubaku tinggal hokami. Asa aporit mata marliping ongkang mamar babang. Horas dato parsinamo na godang gabi do parsinamo na otik nuaik pemang buru Roma hamu pasahat tamu ma. Mau lihat maraja nami alai dok na tua-tua bok kudali tahu kau tarugi. Mularung na taring taulahi arung na siga tapauli. Arung na hurang raja nami sautik ulau taur raja nami ulau sadari. Mau lihat amang buru terpai madu hami na huripu doro hami musing hamu manitiari lam jakok kami. Molola sulau sadari do di ulau tau mau lihat gabi jala horas. Tauli raja nami. Asa mangarari mahita lopas hatong sinamo ni tu rajai. Jala mangarari marajai nalau boroma. Mau lihat kita pena mardonga tu wala Roma mang burut ta si raja na barat pasat sinamo di burut jongjong mahita. Ya memang pada nami yang perteris nama lo. Mangaradi amu asuhuton nami. Naing pasato Asuhuton nami mangaradi amu. Asa bay ma musik na hobartusi.
hasuton nami ngatakas beri jalamu sinamon di borutai. Abe, mau lihat jadi amang boru hompar di dos ni rohata. Ima disuri napang naubat doho panadayon takas dolu samunahami. Parjolo mamang boru pasatamu ma ima tu si jalo bara. Nama jalo estabunan boru nadiak. Napasatong M. Huta Barat, Nyonya M. Huta Barat, Boru Gubat Tobing. Oke. Tabaica. Tabaica. Inobian ketuasna. Uduti hamu mambu sengamang boru. Uli Raja Nami. Pasahatamu matu si molohon nama jalo pe tabunan boru manik. Napasaton S. Huta Barat, Boru Situmorang. Musik. Sauduti Raja Nami. Pasahatamu mamu sengamang boru upa parorot. Tu boru nami paribamuna. Nama jalo diksosyahan boru tabunan. Napasaton Huta Barat, Boru Ramani. Pasahatamu mamu sengamang boru upa tulang. Tutulang di boru nami hula-hula nami rajai manulang. Napasaton hasuton. Tu hasuton na satu rumah ita sengkijang. Lau pasaton upe tulang. Tutulang ni parumeta. Jadi sangoni madia mula-hula nami rajai si manulang. Omma ubas na raja nami tulang na burju. Neng ro amang boru nami si raja nabara pasahato tuamu upa tulang ni beremunai. Laos nang dia sudah ula-ula nami ro tulang nami. Omma ubas na raja nami ro hami pasahato piso pingga panganat tuamu sudah ula-ula nami ro tulang nami. Asa mangarade mahamu raja nami. Asuhuton. Parmusit nami. Pada mama kodang nabar tusi.
do tulang ngami. Hula-hula nami Raja Manulang. Boha tulang. Lasu debe hamu sikop dapot pingga-pingga panganan. Mauliate las marohamuna. Songoni dope Raja nami nabo tarpasahat tami. Godang uli otik sosadia. Ni luluat tadok saya dapot paridahanan. Didot rohan yang godak pasahaton. Alai dak tuk si jamaon di tangan. Manu patodimu. Manu esa halamuna tuhami. Asa anggit tujulan narion. Tabba di hamia kapacamotan. Tabba di hamia kapasu-pasu. Tujuloanon. Lobi dumengka sadi pasahaton nami tuhamuna. Mau lihat ya maraja nami. Gabi majalah horas. Nak pewang baru. Pasahatamu matu persadani opuna martidodohon. Nama jalo. Sahat tahita bulan. Doho boraja boru sikalingging. Nama sahatong Warmensus Huta Barat Boru Silitonga. Om Mamang Boru dapat pudi. Dauli Raja nami. Tupunguan nami na boloni na bungot tabunan. Dauli Raja nami. Ala takas do tupungan do Mamang Boru takas baik kamu ate. Dauli po Nama jalo Charles tabunan doho boraja boru nenggolan. Nama sahaton pengurus si Raja Barat Jabodetabek. Taruh cuma Raja nami. Iya, betul. Jadi mau lihat ya Mamang Boru. Dia kapan ada yang nasoris dapotak kami. Toro. Pasahatamu Mamang Boru. Pingga-pingga panganan Tuhan minamar dongat tubuh. Posma rohani Raja Mangarani Raja ya saborat kami. Tidak nama ronga tubuh parino puta si Raja Barat. Narau pasahat to pingga panganan mahita. Tu Raja ni hula-hulata. Asa jong-jong mahita sudah. Jadi dihita pe namar dongat tubuh tabunan. Asa jong-jong mahita nang roh Mamang Boru ta si Raja Barat pasahaton pingga panganan tuhita. Dia memang pada namin nalau pasahat to pingga panganan mahal. Tu Raja ni hula-hula Raja tabunan. Ay mamusi na upartisi. Jong-jong mahita jong-jong. Jadi dihita namar donga tubuh. Disonunga di pasaha amang boruta si Raja Barat tuhita. Ima songo pingga-pingga pangana tuhita. Hotma hita dihudula tarope hamen no pasaha tembar sada-sada te. Kau lihat te. Jadi amang boru na berju. Takas do hidahami dihalang ulumuna. Ima tulang ni helanami haha parhudulami. Boha amang boru. Isi mahita pasahat to di sini makatahon. Kami ma namanggorahor Raja nami. Raja ima napasahaton. Mau lihat ya Mang Boru.
Diamuna saluhutna no parsangapi hami, rajani hula-hula nami, dot tulang nami. Tarlumo bima diamu rajani hula-hula nami raja seturi. Naoroma rajani hula-hula nami tabunan dot tami lopas hatot titim marako. Sama ngarade ma rajai. Lasongoni matok tuamuna saluhutna rajani hula-hula nami dot tulang nami. Ditikyoma raja nami lopas hatot nami. Tuamuna pinggan panganan. Asa mangarade mamu raja nami do tulang na burju. Turma zuto canggijang diamu amang pada nami. Lapas satu titik maraku maraja ni hula-hula nami. Tu tulang ni anak mangoli. Baik kamu ma musik na obartu sih. Jehovah, mauliate manak tuhatta dihita saluhuna. Tarlumo bima dihamu, nami rajai, raja siaturi. Ahadoli, parudul, takas dona kita paitihut-ihut, di rajani pamuruota, raja nabarat di nalau pasahaton. Ima tuhor sinamo ni boruta natapar saulioni. Las rohanami di pangido rohanami asatung las matong rohata saluhuna. Ayah sisada boru mahita tujulo anon. Ayah na tua-tua hope jabui hodoi margulang-gulang. Tuksia dia pe berei mangala boru hodoi boru ni tulang. Asan wae PH Pardul. Bolo di jolo nami boru tabunan, bolo di jolomu gabe boru siaturi mai aha parudul. Lasma rohamu, lasma ngiu museng do dison. Tami sian lasni rohanami. Dison adonggo tanggo na bolon. Tanggo takas pangiduat tuhita saluhuna. Tarlumo bima dihamu ha pardurdulami. Asa tujulo anon. Asa tutanggo atong aka partuturata diulaota si ganupari. Jalo damang ma. Last mangihu museng do dison hani parhudul raja siaturi. Ima tuak takasan dinamando dinapabotohon asa tung takas tutu disaluhuna tong partuturata. Takas matong uju purba, takas uju akola, takas mahitau maduma, tu takas sama nang mamora. Jalo damang mamola tem sokonima si takas na aha parhudul partikiano kupasatay maduham. Mole ate matutu di tuhatta, takas dututu di kamu na nakingan, tanggo-tanggo na bolon. Bolom matutung nang ulaut ta sadarion suak songoni dilihat kamu tuak takasan asa takas matutu uju paruba tumakasap wakola mulai ate gurang matutu dihamu saluhutna saur matutu ulaut ta sadarion butima ma jalak kamu pasah tamu ma oke musik
Kapanakasi ambu raja nami tulang na burjo. Nungka saha pingga pangana sudah tuamu. Molo hurak sekop dope rade dohame lao pasaton alai molo nunga sekop mau liate ma dihita pas mau liate ma dituhatta. Jadi noeng pe amang boru. Jadi songoni madi hamu anggi parhudulami Raja Syaturi. Boha amang Raja Syaturi. Amang haha parhudul Raja Syaturi. Kasahabet iti marakubi. Pasiku membagi Raja Syaturi. Jadi songoni ma amang boru. Nauli raja nami. Sudah pagi duan nami nungatung ris jalalas rohamuna pasa haton di bagas las di rohami majalosa. Ati tungadok pagi duan mau namoru pagi duan muma. Mau liate ma dirajai. Molo hami pamurum muna utabarat tunga pala takas do boto hami. Akana tulang nami akana malo romartono. Asal las rohani badan nami las rohani todi nami. Sudi mahami peparani si raja na barat do boruna narong di kedungon ulusi hamuna. Mau lihat emang boru. Yang go ulo si amang boru ku hola parhitiadi. Tang yang nami doh pasu-pasu. Imana manggohi las di rohamuna. Manggohi hagabeo di hamuna. Yang go dio basot di hari partikiano namang boru. Nabu terpasatami ulo serbang. Pitu bulung ma amang boru. Yalai. Dia kamang boru kuna soda potan ulo serbang. Radedu hamilah pasahaton. Ulos ulos tinonus sadari. Las marhum mamang boru. Mau lihat raja nami jadi di hamuna hasuton nami. Mengatakas di bawah raja ni ulah tapi tu ma ulo serbang. Kalau pasahaton nasida. Asa dinggam ma atur hamuna. Ugabeu kami me raja nami. Roma hamu raja nami. Nunga rade hami lau macaro. Parjolo ma pasat kamu na raja nami. Ulos pacamot. Oleh ate. Napasahaton ulos pasamot. Dahahang nami tabunan boru si manulang opo kita. Roma tu sota pasahak ma. Mohon diatur jarak ya, mohon diatur jarak. Dihamu lae dot ibotonami iwas gontung lasar hatta julote selerion ibatulus Tuhan. Ima burunami nagabe paromemuna ana muna nagabe helanami. Jadi dihamuna lae do itu dison buat kami do ulus pasamot asa sabon manamoti akan uli maon lairo itu manamoti naringkan tujulan narion asal tong tur akal kamuna jala asa margo kamu mangalazari burunami ala posodo pe totong ma di perbisi itu kamu asa totong bui dengkan parmamuna burunami jurumuna sonima ata siak kami malat parmusik nek pasaton ulpat saut kami bakamu majo ulus lagu ulus pasamoti memang gabe. Los pasamotos
mamang buruku. Nauli raja nami pasatamu ma raja nami ulos hela tu helamuna dohot tu borumuna. Oliate, napasahaton ulos sela. O pugita di son mamu di son. Di son mamar baris di son. Turun ma penganten yang kamu haju ternami atabo kamu ma penganten turun tutor. Mohon diatur jalan. Tabi joate, satabi di natoras ni kedua pengantinon. Memang di Agustus Sodo nanak pengantin nasida o kola simulasi do. Sotung dia rohani akan napunasa boru, doho napunasa anak ate. Alana takas deso napunasa anak. Sotung dia rohamuna hola simulasi don. Mau lihat te? Lanjut pasahat mah bang, pasahat. Takasata. Liam na ito, liam. Yamu, burukku. Terima kasih dadarion nungal hot hamu dada. Jadi dironok apalagi guru. Rumah ho ditulis sama Tuhan. Saya buka buru raja ho di hutan Utara Barat. Las rohana ami ngatur gudang di pasar kami akai paingot tuh ho. Dari bertujuh keluarga nih Utara Barat ada itu ada. Itu ini manang di Utara Barat. Melalui Tuhan mengeringkat laut Sederion.
asa dohon naima bawa nama rirang di turun panggonggonan badanmu nama nasora sirang todimu masih konggoma sasa ni tulu sa matu bertian bahasa taima ulusun ulos selaon iman asa boy elaku boy marhubes keluarga tabunan itulan nareon. Nah, jadi nyomma hela ulusun nami tuhamu hela ate. Jadi mahamu bahasa tani dulu man satu watian bahasa tai mau ulusun sama tu panggabian satu perorasa. Pamarai. Asatanna Nyonya M Huta Barat Boru Lubat Tobing. Napasahaton estabunan boru nadiak. Estabuna boru nadiak. Jadi songoni madiho ima ang ibotoku bison rodo hami hula-hulamu pasahaton ima ulos pamarai mamarai mahodia kaha anggim doho ibotom ulos nagajang mo sitorok rabu gajang matong umur mo sahatu na saur matua dapok madiho song didot na tua-tua jong-jong di tua manatak-natak maton do patapahan gajang mau muri botoku sahatu na saur matua jalahuhut torop di haliagi paparan musik Mamang Baru. Oleh Raja Nami, pasatamu mangusai ulus tu si Manggokon, asatanna es Huta Barat Boru Situmorang. Napa sahaturu si Manggokon, petabunan Boru Manik. Yeah. Jadi songoni madiha mulai nami nangi boto nami. Diari nauli di bulan dengkat di ulas ni rohaun. Rodo hami pasahaton ulos serbang tuhamuna.
Asa mangerbang matok tangat ni amat tanah martua di bata. Mama sumasu hamulai nami boto nami. Nako kamu tu dolo saya dapota kamu papagana lomak. Tua petok saya dolo dapota mahamu molek na tiu. Pasu-pasu na mata na martua di bata. Asa-asa ni solu masa matu botet tong mati rodang di bulan. Hupa sahatami ulo satu hamuna. Leleng mahamu tong mangulu. Saha matu banggabian. Saha matu barhorasan. Tong madiramoti Tuhan. Musik. Tamu mamuse raja nami ulos tusu hutiapang asatanna Ermanit boru huta barat. Napa sahaton hapa jaita boru tabunan. Ya, apa Eca? Jadi songonima diho naboru disorodo hami hula-hulam. Dinala pasahaton ulos sitoro rabu uros nagajang. Asa pangido matong tua mata de bata. Gajang ma umurmu. Saya dapat matong songon dari luang muna. Didok na tua-tua lomak masih lujuang lomak sobinoboan. Tuk tu dia pena boruku mangalakas saya tu sima dapat saulian. Musik. Musik. Pada tamu mamu se raja nami sada ulus tu opu Martino Dohon. Asatanna Warmensus Huta Barat boru Silitonga. Napa sahaton petabunan boru sitijak. Jadi songonima di hamu amang boru na tua-tua doho dio na boru. Di son rodo hami hula-hulamu. Di nalau pasahaton ulos nalas ulos sitoro rabu ulos na hapal. Pangidua matong tua mata de bata mahite uloson tuk torok pinoparmu. Gajang masaluh natong umurmu. Gajang nang perdalanamu toktong mahamu didongani Tuhan. Didok na tua-tua poltak mabula tua toho matong di rodang ni matani hari. Sahak mahamu tu na saur matua toktong mahamu di ramo di Tuhan. Pade nami. Baik Bang Musik. Jadi raja nami omma ulus parpudi. Ulus pargonggom tu punguan na balgai. Tu punguan ni si raja na barat. Jabodetabek. Nah hasatan na pengurus ni si raja na barat. Jabodetabek. Alai mulubui Panginoon dihita saluhun na para puta si raja na barat. Tarlumobi di pengurus. Alani situasi COVID na noengon. Tungholan na majalope di jolo dak polaroti ta saluhut na ulima rohata. Dari mana? Dulu sih. Hari. Jadi songoni mbak dihita namar dongat tubuh.
Ala simulasi do tabunan maju hasu tu parburu baru mahita dongan yamu maju hami. Manang piga-piga halap madongan hami. Inata buru ni raja unak kera na balu hami akamata rohamu inang. Unak pola manang na piga-piga halak pe. Jadi songoni madiha amang boro nami si Raja na Barat. Mobi madihamu pengurus. Diari nauli. Marna tapak kita di tongan ni alaman si pagulimanon. Alaman haruan ni nauli haruan ni naden ka paribasat na parmiaman ni boro. Rohami hula-hula muna tabuna pasahat tuhamuna. Ima ulo serbang. Tangi dua pita-pita nami tu amata na martua de bata. Mangerbang matuha tangan di Tuhan ima masuk-masuk hamuna. Tarlumobi madihamu pengurus. Bolo diha pengurusan namang baru. Di soloja-loja. Alaya dong hata nama dok. Songonai do payuhut-ihut rura. Songoni do punguani payuhut-ihut padimudi munaka punguani. Namang ulahon nadengan akapasu nakadadengan. Pasu-pasonya mata na martua di bata do tujulan niya diyon. Pasahaton nami maulos satu hamuna. Ulos gajang na gajang mo si torok rabu. Gajang matong umur muna tujulan niya diyon. Jala torok manangakapo para muna. Dapat madiamu song di dot na tua-tua. Bulungi bulu duri. Denggam mayatong batahi. Pangiduan nami tutuhani. Say Roma tuwa mo kanauli jala Roma tuwa mo kanadengkan. Asa mamasu-masu matuhan di saluna kapinopar muna. Sahasa di solo masaha matubotean. Pasaton nami maulosan atong perhitian nami maon. Leleng mahamu atong mangolu. Saha matupanggabian. Saha manang tupar horasa. Totong madiramoti Tuhan. Ade nami naburjuna maon. Paridah ko na susu parlopak ko na dabon lagi no kumandugo pinaulag ko botari. Nang borham mami pasahaton ulos tupungan ni si Raja na Barat. Beda mang godang na hopartusi. madi tuhatah maulih ate madi hita saluhutna tuak songoli madi hamu raja ni huda-huda nami rajai raja tapunan takas di pasatamu songon ulos tupunguan nami punga si raja na Barat anggia matutu manupa asirwan yang mata nomor 2 di bata di suria katami yang muraja nami tuhat tama nama sumasu dari songoli madi hita nomor 2 tubuh atuk pehami na hasahatan ulus na sudah do hita ulus alai molo tuk pe adong nalang giop mamake boy do di SMS ate asa rotu jauh manga oleh ate jadi raja nami gabi amang buru las rohanami salhutna nungalas rohani badan nami majalo kahulus na hafal nagajang na haribaksa kamu raja ni ula-ula nami atung las rohanami raja nami tauli amang buru kamu maulus tinono ni ama di bagasan tanyang mau lihat ya amang buru takas doha taho kami nakining pitu bulung maho pasatami ulo serbang tuamu dia kana sodapa ulo serbang radi dua mi pasaton ulo sulos tinono sadari molo tu peher oh. Sadahu pasatami amang buru anggolas di rohanamin yan nang rodo pasatono sada-sada tuhamu hibul pe pasatami las marohamu namang buru mangaradi mahami asaro habi pasaton Yauli raja nami
Ita babarano puta sa jongjong mahita. Parmusik nami. Ulos nati nonu cadari Naing rajani pasahat. ulawata. Ulos tinau sadari mami tamang baru nami si Raja na Barat. Banjo palti raja ya mang, palti raja. Songoni mari kita nomor dongat tubuh. Mengata calo di sonulu non cadari rajani ulaulat terajari tapunan. Hok mahita dengan atabe rofian non kami lau manaruhon. Ale mulu goli di dokon di luar anamon. Tu pengelola gedung tu akaita. Ulus nati non cadari besono tabai ma di atas ni piring. Satong terjaga akka kesehatan tabe. Horas ma di hita saluna. Raja nami rajani ula tulang naburju nunga Nauli amang buru. nami saluta. Nunga las rohani badan nami soani naktot dinami. Mamasu-masu mamatan nomor 2 dewata dioloi saluhna. Tangyakta sehat tita tujuluan nyarion. Raja nami rajani ula takas dohu woto hami molohamu. Rajai raja tabunan naburju marburu. Ditikior raja nami upangiru amat wakan anuk sifasato muna. Tu boru muna dohot helamuna anak nami. Upasatay mapartikiat tuhamu raja nami. Mau lihat amang baru tung masai godang do si pasahaton nami holong iroha nami. Na burju do hami marboru na holong do hami marianakon. Pasahaton nami mamang baru ulos holong tu hela do boru nami. Didok na tua-tua asa ubu gotong jabulan na pinudu bay samaran. Molodong mamaso-maso hula-hula. Masudut-sudut daw saya suada mara. Asa nang pamang baru asa rohami. Suruhamu mahela nami baru nami turun asal pasahat kami. Tuh pengantin berdua, kepada pengantin berdua supaya turun. Masih calon ya. Jangan lupa. Roma Johita tu som masih rupa Johita di simulasi tahun. Mak buat tamu mak, ikan. Ya, jaga jarak ya, social distancing. Mahita madokatana. Ate, na tutu maju madokatana. Sada mahatata. Foto studio, langsung direkam. Jadi songoni madihamu hela nami nang baru nami. Di hari nauli di bulan Aden kanon. Di tau para siroha anon rohami hula-hula muna. Pasahato tang yang nami, pasahato pasu-pasu tuhamu baru nami do hotela nami. Nang dipukahamu atau persaripeo muna. Pangiduan nami tutuhani. Sisa daur do mahamu atau sisa da tortoran. Sisa da sakak mamu atau sisa da panguluan. Songo nasimu mahamu sisa da hol buktu pegi may sakaribang. Rap manipung ratu toru rap mangakati ratu gijang. Masih amina-amina mamu songo lapak ngigaol. Masih tukul-tukulan matau songo suhat di robian. Pasaton nami maulo songo serbang. Si patada mau songo nadia, si patudu mau songo dalan. Mangerbang matangan na mata nomor 2 di batama masuk-masuk persaripe muna. Ahape na pinarsita muna.
di dolok mato perbubuan di torua mai pertanggalan, dapat matong akan yang di luar muna, Jepang muna maka najina lahamuna. Saha-saha di solu masaha mai tu botea tongom ma di rodang di bulan, pasahaton nami ma ulosot tuhamuna, rableleng matok kamu mangulu di parumah tangga muna, sahatuna lahu gabe sahatuna horas, tong madira mau di Tuhan. Parmusin nami inang na burju inang na inang sisugu top mahotong inang panguluan. Nang porha maang basaha to parbeni olong ngirohan nami to elan nami do boru nami. Peda mang ma edde na hobartu si inang. Jadi abang boru. Olo tulang. Pasti dong bihami sakula hula. Muna tabuna baru arah. Ati tunga dong raja dong asahuta nami doho ale-ale nami. Dong asahuta doho ale-ale gabi majal horas. Jadi songoni ma dia mula hula nami doho tulang nami. Raja nami tulang raja bulun. Amang nabasa. Takas doho pakilalaho kami takas surajumi hami. Songoni na mabalgan ni holongi rohamuna tuhami anak komuna tarlumubi matui bebere muna dia pala sadarion. Atit tungadong raja nami. Laho si pasahatom muna. Tu ibebere muna ya anak kon nami boru nami hela nami. Las pagi doan nami raja nami. Las dicoma pasahatamu ka hata gabi hata horas. Tu pahupu muna. Bolo tarsingol di partoding raja nami. Ido didok na tua-tua. Molo dijolo inna raja partogi bolo dipudi na tong raja pargonggom. Raja imana mga turhon. Ise maparjolo ise maparpudi pasatay pati ketuamu hula-hula nami doho tulang nami. Pasajo miki. Mula tema dihamu amang buru nami, raja ni amang buru nami, raja tampunan, di pasar tamu pertikyanot tuhami, tuorong ni hula-hula muna. Dihita raja manulang, hula-hula manulang, tulang raja si burian, bona tulang raja si macutak, tulang rorobot raja si tumorang, hula-hula na Martinodoon raja nadeak, hula-hula anak Macae raja si aturi.
ope dihita luhutna marsiaturam mahita. Boha si sada sauduram ma luhutna hamu hula-hula anak majai sahat tutulang Raja Siburian perpudi mahami hula-hula Raja Manulang. Boha karaja nami dongat tubuh parhudul. Jadi si sada ururan nama hita teh, sada hata mahita. Iya, sadahata mamang, tapaica mak. Oh, Jadi, buat bere kami, paupu kami pengantin, selamat berbahagia. Tuhan memberkati rumah tangga kalian. Sonra rohami luhutna, orang ni hula-hulamu, tulang dan tulang opung sude, pasahaton perbuan ni holong nami. Asa congon hata ni upasa matong dohonon nami, bitang naru mirisma, idolok, perbatu, bitang naru mirisma, dobun na sumorop, idolok ni perbatua. matuto. Anak petong dihamuri guru torop dongamuna may satu na saur matua. Asadak kaniarirang matong peak di tongan ionan badam muna na so jadi sirang tod di muna ma marsi gonggoman. Saat ni solo ma satu batean toho may dirotang ni bulan sa maamu tubang gabian satu parorasan totong ma diramoti Tuhan. Permusik kami satu los mangami tubere nami baik kamu mah musik nanau partusi. No. Oh, alam mo nang ibat kamu ya, so na. Dengarkan ceritamu, jangan pusingkan omongan orang. Yang penting antara aku dan kau sama-sama saling percaya. Yang penting antara aku dan kau sama-sama saling percaya. Baham hula-hula nami basato muna bitami pakateo no langsung mahu tutup pami. Ido, mau lihat madial hula-hula nami do tulang ngami. Napasato tangyang do pasu-pasu tu kami anak komuna tarlumobi matuboru do tela nami. Anggiat matong raja nami. Si patad damai to songon dia si paturu mai songon dalan. Martua gabe martua horas matong ima boru nami do hotel nami tujulan ni arion. Di dalam mardoru sirap pehita. Asa mangerbang mabunga-bunga di padadang-dadang ari. Selamat jalan madihamuna. Selamat tinggal madihami. Dadah tulang. Hati-hati ya tulang. Jadi songoni amang boru si Raja na Barat. Nauli raja nami. Nunggatung riris kami songon nama nabur jojar songon nama nuab boni. Pasa hata panggabia parhora satu hama amang boru nami si Raja na Barat. Tarlumobi matu boru nami do tela nami. Nai pe partikero ko pasatami tu hamuna. Nauli raja nami. Asa tong majo raja nami mangido bartikiak kami. Asa hujalo kami akal hata pasugaibe. Dotak kaparbu ini horong tangiang. Dan saluhut na raja ni hula-hula nami do tulang nami. Apa kami juga bartikiak raja. Nauli amang boru lahok kamu. Diamuna saluhut na nau parsangapi kami. Horong ni hula-hula do tulang. Jupang mati kina dapat mau basna raja nami. Dinalao pasahaton akaparbu ini horong muna. Tu bere muna. Ison. Mangido kami raja nami morotuk siya na pangidoan nami. Laos ditikyom mapasatamu hata pasu hata gabe tu bere muna. Dalam siya tok pangidoan nami raja nami asa
Hula-hula nami raja sia turima nagabe pargonggom. Patatai ma bertikia tuamu raja nami. Kita orang ihula-hula. Kusomma hita. Barjo lumajo tulang rorobot lubat tobing baru tapea. Hula-hula anak majai. Lubat tobing. Tujuh lumajo hamo. Hula-hula anak majai. Dungi upasa mamuse hula-hula na Martinodon, hula-hula na Marangi. Baru tulang rorobot. Tulang rorobot. Bona tulang. Tulang. Jadi mulai ate matutu dihamu permusik ngami. Oh coba kamu amangai hula-hula na marahau. Gabi tulang. Wah, ya di ba? Ada mang mak. Pangarap merah. Ya, mantap. Lain. Pas mama. Gabi. Nauli. Boli, siak kami hula-hula siak turi. Roha ombas solon nami don. Jadi songok kata si dua-dua dohonoku. Ison ado ulos nagajang mangulos si daging mau tutu todi ulos si gajang rabu si gajang madang umur muna ngaman belan keluarga. Iya. Natik hujurin na toping tapian manak dia mo mga lakas itong madapot persaulian. Sa nisulo sa matubet. Upas hatami loson sa matupang gabi pak romason. Musik. Matutu. Bye.
Jadi mau lihat tema dihamu rajani hula-hula nami. Ada raksanya masuk mula pengantin tuinganana. Alai yang gak usah betul lah. Urusan ni tulang ido hamu. Iya. Ate. Jadi asal ni media muna rajani hula-hula nami do tulang nami. Nauli. Nung malapok puso kami nung ngarapot paso-paso kami. Sian saluhut na hamu rajani hula-hula nami do tulang nami. Tuk parjulo bihamu raja nami mulak. Kami menerucon hula-hula satu nasai. Asal honon nami ma. Mangerbang bunga-bunga di manukuk niari. Selamat jalan Mariamu tulang, nat tulang. Selamat tinggal Mariami. Dada tulang, dada nat tulang. Raja nami, raja ni ula-ula. Nauli. Nung sikop behu jalo hami saluhna. Aka hata pasu gawe ha pasu horas. Sa saluhna na makolong yami horong ni ula-ula nami. Do tulang nami pasatay mabartikyan. Mau lihat. Jadi anggo ulau sadari ngasih dompet ulah hobi. Holan dulu puluk mama. Jadi nang pede hamu ama nami ina nami na adong ditongan di mangga janon. Simulasi. Dang nagabi on ikon ulaon tadi ulaon markat tabi. Dohoton. Adora soda tutup di bagasan dulu puluk dohot tangiang. Pinasaham matu hamu protokol lami. Di bayi majotong simulasi do totu adong akan ahurang lobi. Baik kamu maju lempar hamu maju tu koru. Baik, mau lihat matong di yang nami persinabung nami sian para anak langsung ini masian perburu merdala doulota denggan sadarion. Jadi dak tagamon memang akan hurang lobi molotung adong kelubina saya rong dotong no hurang na. Jala di bahini do tong undangan nami di son undangan yasota tong deko persido tita mangoreksi akan dia dope bilang-bilang dulu akan hurang tikos na hurang denggan. Lah mungkin narong tikos na tabay ni alay muluboy arong na kurang denggat tapa denggan. So nga narong na perjulo na tingan ido molo ulot sa darion acuar do sabutula dan gabi baku. Molo rong tabahad do penabu diterima mungkin kedua belah pihak termasuk pergedung manajemen lebih baik akan denggan bodo sulah honot sabutula akan hurang denggan nak yang dan pola kasih toro conota. Jadi masalah jumlah nakin sebetulnya mungkin yang pola masalah dihita molo nah saya jumlahnya siap kita laksanakan. Masalah waktu, masalah jam adalah dikasih waktu dari jam 10 pagi sampai pukul 15 jam 3 sore paling lambat do olup-olup jam 4 sore. Jemu lutung selesai sebetulnya jam 7.30 ngabagak. Mengabui hita hulana di jam 4 selesai mulak. Ima jangan paling lambat jam 3:30. Jadi sian langkah nakingan mungkin adong dupena dipercepat. Salah satu nakin marhata sinamoti molos nakin hira normal dupe hulala. Alai molo ni new normalon bama hita boy ma mungkin lebih simpel masalah waktu. Adong do mungkin tapahatop tanpa menghilangkan makna nih hata pasinamotota. Dang boy molo menghilangkan dang boy. Alai mungkin mengurangi boy. Tersongoni maranakingan. Adong do deba suku-suku do benaki madokon molo manupaki digijeng hasu tota dituru madibain peti siano mamerdalan. Nah, jadi molo pergedu nasiap do mangaladinion. Alai molo tumpu dibain digijeng dibain majarak. Omma meja songonak nih. Tomai gabe meja jarak na. Alai molo lebih safety lebih amanin na hasu tota ibangiduan nasa gabe dituru naringgan nauli. Asal no jaga jarak, kalau mungkin mau ditipu panggung gabe, nah hita songon turut songon disuhuti, monggol orang pola jadi masalah, dan pola buhay. Ima mungkin mau masalah apa nu pakion. Ina mahulan sa berjual mau masalah masuk pengantin nakingan, ulah taruh jual songon tabah ini, alam jual kurasa orang pola jadi masalah. Nah nakin narong masalah boras, songonon, mungkin boy gabe masukan di hita saluhuna. Mau majalu hula-hula mahita, tujulo. Adong do di hita majalo hula-hula rang pola saat jolo adong do may boguni alaman. Adong do na majalo di jolo. Dia dong sono masukan masalah boras memang sangat bagus. Masalah boras tadok. Mulai ibu matadok siap hula-hula, ibu tadok satu son. Mulai adong boru ni hasutot ta majalo. Kan olor sampai tulu halak ijalo boras berdala jutusan ipau setusan. Mula muse tadokon. Kang gabe orang do gabe hira tulu patala meniu tadokon. Nah, adong songon masukan. Molo hula-hula te non, omma boras si tadok, adong ibain ngana di son.
inganan ni boras. Mana kontainer, mana naguni, mana pokoknya langsung ma diusehon tu so borason, unang berdal gabi tulu patala meniu tadokon. Langsung diusehon tu son, langsung bapak mulut tepas haton gatti ni tadokon, amplopnya langsung dipamasuk tu bagas. Jadi holani biasa diri do meniu tadok niba. Ima jolo adong beberapa suka kita mula mungkin usul lebih bagus. Jadi tadokon dan gudang meniup, dan berdalat-dalat tadokon. Langsung ma dibuat tanpa marsi jalangan berdalan songoni. Atar songoni maju ima perdalanan ni nakinda perjulu masalah panupakon dohot masalah bor do tadok. Bundu saya lima rahita makoreksian non. Adong dope muse. Molo masalah konteron nak yang ani siap mak pergedung mak fasilitasi. Napa dua muse molo masalah nasi kotak mungkin baku siap gedung. Adong songonon. Bahasa kon nasi kotak memang molo nasi kotak kita agak jarang agak songonna sopas dope molo di parada itu kita molo mar nasi kotak. Bahasa di ban nasi kotak napa dua hon molo di ban muse tempat songon mungkin akka piring dia segala macam gudang ma akka perdalanan di sudia setion akka piring atar songoni majo mulai di khusus prasmanan maka tempat cek jadi mula nasi kota kon adong do memang kelemahan na bihanna dong lebih cepat alai budi lebih lebat alana songonom mangani do lebih cepat alai na bebagiom ma alana sehari-hari bebagiom na kota konan non dang boy pastiki merdalani adong do yang usian non hula-hula majalo. Jadi iso men teknis ni pada saat martonggoraja do technical meeting pembagian ni nasi kotakon. Asabui holas selesai sudah langsung mertam yang mersipanganon. Jadi mau somal yang mersipanganon saat itu mersipanganon nanti membagi jabar umumnya 20 menit. Mulu itu jadi 15 menit berarti adong percepatan. Mulu tong 20 menit berarti saru pada normal. Ima jolo sawotik akka koreksi sekita molodong sian akka awanami dohot udangan nami akan adong akka tambahan do namo koreksi sekian nakingani boy do pasat tami lah panitia tak molodong malam mik nauli. Jadi masalah APD kalau bereng sen nakining sen awal merdalan ada tahun masalah APD itu sangat minim sekali, terutama bagi Aqua dengan tangan terbuka. Sementara kita kan asa unang masih jamado, muluboi marpanuku kami, kami naeng memakai gedongon. Mulai sena masuk saat tubugasan gedung, terutama songon tensi ukur suhu saya dapat pahon, sen gedung do manang na namarulaon, sada. Ingin apa dua hon, bolo nasi kotak. Pembagi nasi kotak pun, nangarok kuberang memakai sarung tangan. Alana sebenarnya nggak ada bedanya kayak prasmanan. Alai memang lebih praktis bolong kotak. Nah, tong suku-suku tuh kami membagi nasi kotak apakah catering boruni hasil hutodo. Dungin apa dua hon? Apakah gedung mempersiapkan sarung tangan plastik? Di setiap pembagi nasi kotak diusahakan pakai sarung tangan. Setiap membagi jambar juga diusahakan pakai sarung tangan. Setiap pasahat panadayon diusahakan pakai piring. Alana memang panduan-panduan diada si Rajana Batak ngadong sebetulnya. Alai senak ini tidak semua menjalankan. Tapi kita simulasi. Jadi kiraima amang pangidon nami song kami songon sarung tangan harus mulai sen awal pesta satu na selesai bisa dapat pahon. Ingin apa dua hon? Masalah mangulosi. Ya. Mangulosi memang mungkin di tiap marga don mungkin. Ale usulan mon mungkin harus masukkan sing gedung. Kalau mangulosi pe mungkin
songon parboru, bahwa mungkin saya mah memenang 5 ulus sekali asau nang pagodaku pertemuan atau pengantin. Yang lainnya itu bisa aja jadi ulus tinun sadari. Masalah tuh hula-hula, datang marpangido kami asa dong tong garis besar dari gedung, alana molohola kami menekan ke hula-hula nami, mungkin salah. Ale kalau ada aturan dan peraturan dari gedung, songonak kini sampai mulai hula-hula nak manjai. Baboy matong pemana sen hula-hula nak manjai, saya dapat ulus. Ale tarida hula-hula nak manjai. Namar hamarangi, kada. Kona tulang-tulang, saha tu hula-hula. Tong masada, ima usulan. Alai mau lope dang aha, memang tergantung tumarga don. Ale mau lodong bantuan dari gedung, mungkin ini akan bisa terlaksana. Terus ini mamang, mulai teman. Mulai deh. Langsung mana manghut? Maulati mamang. Kebetulan mau di kami tugas tijak ngarok kebaik kami songon tata carana. Napar jolo songon Mazalo Boras. Mazalo Boras, parhubas Mazalo Boras, molo memungkinkan do asa dibayi meja di jolo. Artinya apakah memungkinkan kalau dia ada di tetapi bodoh dibayar di sisa tambahan sada meja palang selesai Mazalo Boras anot di sisi kode. Lima pangidon nami itu pargedung. Nauli, mulai deh. Napa dua hon songon nakani ngusul na parjolo molo Mazalo tupak. Tupak na dibayar tempat tupak dibayar di jolo di podium. Alai ditoro di atas meja tong. Anon napa saha tupak langsung dibayar molo hasuhu todho pengantin berdiri menyambut di atas podium. Asa tetap jaga jarak. Tersongoni mah kami konsep molo siasi tijak. Nauli. Napa duluhon nama jalo ulos namar haduhonan. Sudah ikut duduk. Kudul. Alana molo napas molo tidang doan non aku na tidang napa saha ulos supendek pasti bersinggungan. Jadi tetap dudul ang natulu pe dudul ma di kursi asa adong jarak ulos namar haduhonan. Na paupaton pasaha sinamot. Na pasaha sinamot dang pola songon nakaning betu Raja Perhata. Alai Raja Perhata bersinabung makatahon dung dihatahon pasahat tamu ma sinamot tu hula-hulata. Langsung masani nasi nambar dalat tu asuhutot alai tetap pasator. Mardalat tu gijang. Dang pola dia tong persinabung ni paranak, dia tong persinabung ni parburu. Songon nakaning. Tersongon ni ma songon padabos ya kami akan asingi hampir mirip-mirip. Alah upatu pahami do ulau sadari. Di ulau sadari, buah-buah ni para anak langsung tu meja ni perburu, buah-buah ni perburu pe langsung tu meja para anak. Nah berkhasianan, kolang pengantin mandapaton para anak. Kolang pengantin dan berhat, alai tetap bemardalan akan somal. Jadi buah-buah ni perburu, sana boras doho, lapet doho deke, ngalangsungan na tu meja. Yang polai udur kobe, diudur ko buru nami, alai na porhat mendapaton para anak kolang pengantin ma. Tadi itu agak beda. Nauli. Akan asing hampir mirip dong. Mau lihat ya? Mau lihat ya? Ada masuk kamu? Lihat di tasalu nah melihat dari Tuhan atau tong mengiring-iring kita di acara simulasi Boy Mardala do dengan kami au sebagai itu sian huda galung
naung hurencana ho kami manang hurahoton kami di Huta Galung. Nah pada jolo adong kabar sian gedong bahwa tamu langsung masuk di tempat. Nah, Medina Majalo hula-hula parboru agak masuk tu tonga-tonga, dak pola sian ujung. Agak masuk tu tonga-tonga, asa tong buai majaga jarak. Jalan di jalo pe cukup satu suhinya pengnawapati. Berarti obat main 5 keluarga. Nama jalo pe tong masoni. Kemudian hula-hula ala nang hudul do di tempatna. Jadi hasuhutoma menjemput boras tu tempat ni hula-hula. Jala tijang ma dipangido ma sudi tijak hula-hula alai ise nama buah boras. Kaluar masa tempatna. Jala langsung ma diuseho naking ado manghusul naking tuk nang disiapon par gedong. Jadi diusehon langsung tuh hasuhuton, langsung ma petugas sian hasuhuton pamasukon ulak ni boras. Jadi langsung musih alaki hudul. Adang sistem kasih jalangan. Nah paling kita utamakan adalah kesehatan. Baru kita berjalan di adat. Jadi pola dibuat setawi amang tijak. Dan nama tahun asatong doi singkat waktu. Jadi langsung madisi di jalo. Kaluar ma isen nama buah boras. Dot deke iman nak kaluar di jalo hula-hula. Alai tong matijang halaki rombongan hula-hula di tempat na masing-masing. Duksi dung musai di jalo. Nung siap-siap uduran nih perburu maik para anak musai majalo hula-hula anak langsung matong disi. Jala duksi dungi musai kan langsung nama pasahat turu-turu si panganon. Langsung nama nakola nako tugijang langsung matong di arena di toru nakola nako tugijang be. Jadi tersongoni mah na halo orang nih hula-hula dohot boras huai kami. Rencana nih Huta Galung nang kurapoto kami. Nah paduahon, nama jalo tupak ataradong do kesamaan di toru. Jadi pola naku tugijang. Di toru mah disiapon, jadi kapan datang ada tamu langsung masuk. Kapan datang tamu, ada terpatok kita buat no sudi tamu tai sehaliro. Jala pangiduan tu par gedung, sebelum acara mulai nasi sudah ada di meja. Sesuai dengan undangan masing-masing. Mulai dok telurat undangan, terus disiapkan nasi kotak, sudah di tempat. Jadi kalau udah ada tamu jangan ada lagi yang lewat-lewat per catering, maksudnya memang petugas mengatur tempatnya. Alana sesuai dengan pesanan kita, mau teluratus udah ngata, teluratus dia dipesan 300 kita siapkan. Catering sudah di tempat, jadi tugas dak pola. Unak kita berpikir negatif, mau sorok gimana dan bagaimana. Tetap apa yang sudah dipesan hasuhuton, catering siap melaksanakannya. 300, ya mau kurang 300 itu urusan hasuhuton. Nah, Pak Dua Homuse, masalah ulos. Masalah pasahaton ulos songon dihami Huta Galung dang bui dibatasi alana onom opu hami. Di luar nih hasuhuton na onom opun iko mabain ulos. Jadi pangiduan nami keputusan nami dang diuloson alai sorpi. Hasuhuton mamang nabiga nama bain ulos mapasahaton mang nasada mang na dua laini sorpi. Dibain alani pergedong menyiapkan meja tempat ulos. Jala kami namaro opo penong atau kubaik kami tok sorpi. Jala huwain kami di plastik adong merek na. Opo ini. Ido molo kami pasahaton ulos sian Huta Galung. Jala tong mata hulala sedalan nuni meja dohot tempat ni atau kotak pengganti ulos. Jala olo-olo pe tongko hampir sama dot amang kados tijak langsung naking disi ula une langsung dak pola mas terlalu banyak berkerumun.
Jala paling utama nama jalo borasi mamang dot ulosi iko siap mak molosongon hula-hula dang boy terbatas kita. Tak boh HP tak main dang boy terbatas kita. Aku coba tuh hula-hula ko tah jauh mak. Bahwa ini do berekku langsung bain ulo sau. Alai tong masoni sada ma padang idua sada mana soropi sada ma de uloson lain na soropi alani gedung song naking siap menyiapkan meja. Asai senawa ulos tong dan no benon na merek na tulang na si anu. Adong dan no merek nih. Asa tada nok saat akka ulos na. Ay adong don na omol dak sa ulos tu merek kudak sahu ilala. Yang gue bengi budo transfer okuno nih. Minna do. Jadi atar soni ma masuk kasihan hami udah galung. Mau lihat tema di udang amuna di bagasan etikion horas maita salu. Nah, jadi saranai mate, dua nak bisa saranai ma, oma panutup saranai sakita, makoma. Mulai tema. Pada ke Jomi, napa? Tes. Oke. Mulai tema di amang pengelola gedung, dari batu pada sadarion, simulasi pulau adat di gedungon. Mula parahon do simulasi, dang berbeda itu nasomal taulahon di gedungon. Yakit dua udang bu selesai jam 4. Yakit dua udang bu selesai jam 4. Di sela ni bodo pe gudang taurui wah masa lebih singkat di pulau ni. Nakis salah satu dan wereng dia kapar hata unang magejak kau pasara. Unang merbilua ibaen. Nah singkat pada tima. Nol. Ironggo sianau pada ayo parhata dua doluk 1000. Parhata doluk 1000 alai soalnya hudak daking unang magejakku pakatai oni ay may makam partikiad doy namang ihut nakin nga di hatahon amangon soal unak kulan hami manekan akahula-hula nami awon yang masulaw do dison unak kami menekan hula-hula na alay bay kau mo sa deketintuan so ngon nakapadapo nakin nga ni surat to kau mo marhitay mahami mangodol hon tu hula-hula nami asaboy singkat padat. Jadi memang mulau sendiri aturan ada bulan April masih lau di zon. Kalau yang ni nama tahun mulau saya hula-hula kota kasu hata waktu dah sia. Jangan dong lamariku dengan ni ulus dan ekspas satu murah jadami. Dikoro. Kalau tolu mau ulus siap kamu. Jangan mak kurang holongmu ulus tununnya napa satamu kerajadami. Ido soba-soba kota hula-hulaku. Jadi memang dang bui wata satai mau loi. Ba anggo pe di kita molo so ipasa ulos kurang gobos paklalan na namar bere rong gini songoni alai bahasa guru waka marga mai alai unggo sendiri tak bahu hadahu tu hulaku hola tul masa kamu rezani dang makurangi holongmu ba ai parhitia dulu sih hata pasu-pasu yo pas tahu tu beremu so ni ma tabas jadi ngolate Nauli mulate mak. Jadi hulala sarana yang maksa kami molo songon panadayon naking di hami huda galung duk saat suhin ya pang nopati langsung do sudi mang na 30 amplop noni langsung ma sehali pasahaton dohot pingga panganan oma pasahaton do panadayon do to nasing do pingga panganan padu au muse molo ulos tong dohu pangido kami ati dia kita ison hami nang merburu mangalak borunya kadawa na hitana dison molo hami huta galuk tetap bohu pangido kami 10 pitu. Alai na di luar ni na limai sahali mangali matong. Sahali pasahaton nak di ulos masing-masing. Alai daftarin nama jalo ulos hasuhuto manon na mangaturi dak polai ulos ni. Langsung dipataripar pakai alai ngamar merek jaladung ngarong merek ni di pasahat tu parboru. Ati dia dong ando sakita na pambuli boru tu hami huta galung. Koto hami tongko 10 pitu majalo ulos. Tara saoni mah kecuali siapa jahitan. Angko dak terjua. Nare. Nah udah mau lihat mak. Jadi naruh aku sebetulnya gabe nang pedang orang simulasi orang ngapa be patokan nabe hita margata masing-masing kan itu kan. Jadi Holland menyesuaikan nama buado asabui saling menerima dalam situasi new normalon. Jadi ibarat simulasi sebetulnya pangiduan ni akahasuh tota bahwa siap ma bergedung memfasilitasi termasuk memolortung di sapen akan dibayan petini boras mana di son sebetulnya siap ma bergedung memfasilitasi itu jadi simulasi kesiapan do mengulahon
acara on. Molo masalah pengaturan ni ada ton, dang boy pergedung meng fakto tu kita pada daton. Tong dosen kamu dah sudah cuma nak ngani, bahwa mabain asal lebih simpel di new normalon, mas simpel kesudi boy lebih hatop sekian, boy selesai jam 3 tanpa menghilang makna dia itu. Molo tung mengurangi termasuk mengurangi waktu, mengurangi jumlah. Molo ya mungkin dang tarelakan nih di situasi ini on. Alai tetap berdalan nang pesongonon acara baru berdalan ada tataulahon dan gak bisa hita terus dengan ketepatan itu bahwa gedung dan vendor sudah siap melaksanakan pengidone hasuhutan nami akan yang marulaun kerjasama doa kepersinabung doa protokol ta ina mahulanana sude rangkumanon mudah-mudahan non dung berdalan nun launian non dengan berdalan hati amang teh ina mate sate naik. Jadi mau lihat mari kita selalu. Mau kami sian huta barat. Nunga adong konsep nami napas untuk di masa new normal. Jalan nunga usirau kami tu girsang. Aturan di girsang di sesuai manot aturan nami. Mulubu inian. Tu kita selalu na pengelola adat. Asa tabai ma konsep kita pasahat. Tu sudia ke gedung. Unang adong. Nah orang lebih arong masih pacocokan. Napa dua hon? Tu sudia ke pengelola adat. Asa tatekat tom maun sude di acara padua hata marhusip. Kalau iman tatekat tutong tu napa marpesta asa di pabuah tu hula-hulara tu tulang ado dia aturan nata pakai. Jadi molodang pajumpang odoh gedung mau luan noki tahu nang masih buana. Soalnya nama Raja Uta Galuk sauru pahita para huta-huta. Terbuina konsep munai kalau kami tu gedung tong lagi ikut tulu aku pakai be sehari-hari be udah ni lah sejomin nasai doi. Jadi arong mari kita kerjasama seluruhnya. Memang Kopitonnya sangat luar biasa. Dirubah sudah peradaban di manusia. Unang behi tahun egois. Nama saya disilidung, dihubang, ditoba, di Samosir. Halak batak mahita sudah dimain Kopiton. Ima pangidoan. Sa unang egois cita. Oduh tanami. Wala saya sini marsahit, manaro. Itu. Batak mahita sudah, terberjuang ke mahabatak kau dia ada tahun. Asa sehat tu sih, kita maharap batak. Soalnya mah. Gabe, harus majalah gabe. Jadi ulara ngalengkap ben nomor sisi koma mahita nomor sedia dan mangihut di Pertonggora Jaon. Sudah doh ditendekan meeting doh pergi dunga teh. Jadi saya tahu duti ulota mabadalo polo nama hita tong mau pasat tame tu persinabung nami. Mulai teh, asa tahu jungi ulota akan berdalano polo pasat tame mah tu persinabung nami. Jadi mau lihat mak. Songo manipulina amang raja ni boru raja Sina Barat. Mangolopon nauli mangolopon na din kamahita na tua-tua. Buha. Amarotu Sina tua-tua marotu son. Tangap do raja di kami ma naro raja nami. Roma mang boru kuro. Jadi boras nama dia memang buruate. Jadi didot na tua-tua. Akau palo jamon. Didurungin na pora-pora mangihusi bahut. Bola akau palo jadi parhata. Pinasa maju parjolo tu hajut. Mauliate madia mata raja inata namora boru. Luluan na pinarsangapan na humaliang na humaloho. Tama hita madok mauliate tutuhan ni di ala asidohod dengan di basana. Madonga di hita mangiring-iring mangaramoti jalan marmahani hita di ulat to sadarion. Tirdo ulat to sadarion tirdo songonari no dangdo songo bulan. Tiodo songo mata ni mual ritar matong songo bonang digala. Nunga jupang taliap sabay ni hot di ogung uluan. Nunga sidung be marujung ulaw ton ala takas sitatong masih paululuan. Asirukun na tu silala naik toba. Na memet dang adong marungutungut. Na magodang sudera marlas ni roha. Taulo pemamang baru tulu hali. Olo bolop, olo bolop, olo bolop.
Jadi wilala Raja Nami yang gopola don wai ngata tuakka ai ngata pasah 30. Ngamarulu bita sudah ai pola hune pa ai simulasi don. Nakita ka sa tahon namang buru anggulo sadari nang taulahum may. Taulahum ngasai Jadi unak pola serebo biak ka perhubas tadi budia. Nauli. Jadi nok saha may perhubasi. Nang saha ma. Di perhubas namin nang saha ma dong sampai saha ma teh. Jadi Pak Raja Nami wilala tu tangyak penutup namanya teh. boha amang pergedung nami. On na panuto pas tutup kami. Ulah sadari. Obek kamu mangko adong. Tong gombula anu tamu marang do bagian nami do. Ang gombula go tamu ba naksahap may. Alang go bagian nami di sudah Arizona sahu bagi kami. Jadi ulah. Ido. On nama panutup pamang asal tutup kami. Dah, jadi satu penutup, nakin kebetulan yang mandoko kata dosian Pak manajemen gedung, ada mungkin lagi sibuk di bawah mandokon mau lihatnya ada ngorodope, gimana? Nggak ada? Per gedung Pak Simon, atau Bu Nina, Pak Simon, masih ada di belakang? Pak Simon. Ya. Ada Pak Simon Girsang. Baik Pak Simon, acara sudah selesai semua. Ya, kita mau menutup acara. Sebelum kita menutup acara, sepatutnya 2 kata untuk penutup, ucapan terima kasih. Kami persilakan kepada Pak Simon. Ya, acara kita sudah selesai. Puji Tuhan, apa yang kita rencanakan semua pada hari ini sudah berjalan dengan baik. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada semua panitia, vendor-vendor yang sudah bekerja keras dalam menjalankan simulasi acara pernikahan adat Batak hari ini. Semoga atas kerjasamanya kita semua bisa apa yang kita rencanakan bisa berjalan. Untuk Raja Parhata, untuk protokol, untuk orang-orang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, vendor musik, BJS, terima kasih. Vendor untuk Toba Kasih, Arta Musik, semuanya saya mengucapkan terima kasih. Saya tidak bisa membalas, ini kerjasama kita. Semoga untuk vendor video, musik, vendor apa lagi? Catering, dekorasi, tim Geraha Girsang, Bu Nina CS, tim keamanan, saya mau mengucapkan terima kasih. Tamu undangan yang sudah hadir, semoga apa yang kita rencanakan ke depannya dengan kondisi protokol kesehatan ini tetap bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Segala kekurangan dan kelebihan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, terima kasih, itu dari saya. Baik, terima kasih kepada Pak Simon, owner daripada Gedung Geraha Girsang. Jadi asa menutup ulau tau pasatami tu hamuna asa ona mana perpudia teh nang pasatau mo tangiang mau nutup kita pasatami. Nauli. Jadi dung Roy Batuson ala diboto pengurus misi Raja Nabara doi barotuson. Mangi dodo nasi dia bohado. Boleh do liano muna tu hame hasil simulasion lao aonon nam sosialis aonon nami di Utara Barat. Dalam meluwu ini anak kajol manari soron hasil simulasion dilihat tu akan diudangi
asa boy di sosialisasi tuak marga masing-masing asa hatok bagak sudah kerjasama tersong ni mah pangidon nami. Melihat teh, alai jolo diedit mah jolo di video ya teh. Jolo diedit mah jolo video dang kola lilingi, ay dang kola gulang-gulau ni per video sonari. Ay pos doro ay kubaga gua tong liano mu. Tadi edit kebetulan mu se per video na uta barat dang mungkin dang denggam non. Kubaga ngai mah liano mu tuak kamu emu naon. Saya jolo diedit nanti udah beres semua ya. Pas apa? Rada nami, pos marah muna. Oke. Tadi mah misi. Lo pas atami mah tuamu asa mandutut datang yang kamu. Jadi nakaning Raja Nami harus berkalamangan. Bolala penutup pemung mate. Sambar tiket tuh bang. Sabasada marohata mulubuin yan rab jongjong hita. Sauni dok ni amang naking halak batak kita sudah tayo dahina dengan ni akan asaro arwatang yang kita. Idahi satu ya. Idahina dengan ni akan asaro hai marpamainan burju nang hatana betutu tapasadar hata martang yang mahita. Ima pamujian nami dibotarion oleh Tuhan tuadopamu. Alahu boto hami do pangiring-iringmu dohot panugunogum di hami. Dina pinapungu ni napuna gedongon hami ima halak batak nanaing marulaon satu na saturusna. Di papungwa sidot holong ni roha pami melalui pengurus ni gedongot Tuhan. Buih hami marpungu di bagasan nitikion, di bagasan dame dohot las ni roha. Mau liate male Tuhan disudi dengan bahasa dohot holong ni roham nama nugu-nugu hami. Di acara nami pe di bagasan nitikion, di patiur dame nasyak koido hami saluhna. Ahana ulau kami ale Tuhan nanaing manoruson adat ni namasa di halak batak na somaralo tulop. Pinukan yopong nami si julu-julu tubuh das tutikion naing ulahonon nami alayadok pangabatin ale Tuhan. Senitikyon namerajila di dunia onale Tuhan. Kami berencana naik patupahon ulau nami asabui hulau kami terus merdalan di bagasan medo di bagasan lasnirwa. Merencana alami oleh Tuhan homa masu-masu jalapati rumah salu naka rencana ni namarulaun songoni nak para gedongon oleh Tuhan. Asabui mardalani hulau kami di bagasan lasniroha daos sian nama salima oleh Tuhan virus COVID-19. Boy tok-tok kami di bagasan hasehaton. Tuhan di bagasan idikir di saluhu na kami na pungu di ulanon oleh Tuhan. Tok-tong do kami marpangiduhat tuho di namulak kami sianing ananon oleh Tuhan. Tok-tong maputushon COVID siya kami. Asa unang arok kami na tertular dohot menularkan di keluarga nami. Tuk saat kami di balai-balai nami. Marsada-sada. Pos dorohan nami oleh Tuhan. Tutinggal ho kami ngananon. Paya somo kami dohot mudarmi sian virus COVID. Asabui kami mardame dohot saluhna ke keluarga nami. Di bagas nami marsada-sada. Di nami oleh Tuhan. Tok-toko nama dongani kami saluhna. Asa patiur perdalanan nami di kendaraan niliomu pakai nami. Tok-tok nami mengemudikan asabui kami sedas sahat tu bale-bale nami. Tugas panitia di bagas sanitikion. Tong do pangidon nami pasu-pasu nasida disediakan niulan di tangan nasida tok-tok kali Tuhan. Dia karencana nasida mabain dengan ulau ni alak batak di gedongon. Toko na mga leod damemi dohot hikmat di nasida asabui mardala di bagasal las ni roha. Wahanami di bagasan nitikyon. Dia kana hurang pangkatayon nami dohot ulon nami. Marpos ni roha rohami sesaumu ya sonak pangabati di pasu-pasu na naik si pasahato mo depeta kami.
di saluhuna ulah nami di bagasan ditikion, homa nama masu hami saluhuna, ho nama dongani hami, ho nama tiru pada dalanan nami. Marhiti Yesus Kristus si hokop jalas palu hami. Angiak tuho. Amen. Horas. Horas. Horas maida. Perhatian untuk seluruh vendor Geraha Girsang, karena kita akan ada foto-foto, mohon ke depan. Terima kasih. Pak Simon, kita foto-foto dulu.